welcome to Northeast Dialogue of North Media, a dialogue to connect the people of Northeast and Manipur. Manipur me up Northeast Dialogue to Tarang. Nasigi marathon episode of Northeast Dialogue to Bunu luxury topic C. Ngarang Manipur gi am history oiba Manipur gi puari gi anu bata ka ma sem gi veje. How ki ba 2017 da lakiba BJP na luching ba government amagi continuation gi ani shuba lenga kama hadak lakibani lenga sigi ani shuba continuation da muka Manipur gi puari da amamba ta ka oina leikiba aikogi conflict amakak maram oir kan da miwi kya kunchi pikam dagi ba amasu thakun ma thoi changsela aba irang situation ba ngamdaba gi achauba nungnang ba amade awaba mayam gi marakta miwi lising humfu hemna mayu makai thado kanda relief camp da sangja hon dauduna makoi gi tungi ponsi gi tangdang ba ma khangba ngamdaba gi tangkat amakak ni tangkat sigi manung da Manipur gi political development kya thokhe political development mayam gi manung da subna tangi MLA manga khak leiba Congress party gi seat ani Manipur gi inner amade outer parliamentary constituency gi Lok Sabha election da animak sida overwhelming majority fangakana seat ani si secretary of ngonghiba madugi makha tarpada BJP gi public mandate ta overwhelming majority oiba chungchenaba tongan ba coalition political parties singi mating dakar thoino oikidaba tobo Manipur gi political stability gi yenga JDU NPP amadi NPF ki amadi independent MLA singna sogot pa government amakak leikibani masing yamna supna tangi opposition bands ta phangki basi Congress party gi MLA manga sideng at one point of time to oigibani adu handak Manipur gi rajniti gi theater haiba tare political theater jeda lakiba no hom go singi marakta supna tangi sit ma leiba Congress party na unofficial oina no confidence motion gi damka haigedra akoi gi threat amakak laki hande kisida madugi advantage to the hojik national media report puna moi koi phange BJP manung da leiba BJP manung gi hojik caretaker chief minister oina leiba hana gi chief minister gi confidence da leitaba ma ki mayok da leiba tonga ba MLA singi oiba apunba team amana lakaduri ba no confidence motion si sogot away have gi oisokpa maya amaka media report seven leidi masigi da yumphom oiraga amasung tonga ba Manipur gi hana gi chief minister si lokthok amagi demand si Cookie gi less tara amadi cookie gi civil society mayamna the precondition to talk peace talk ama langna gi damukta ahanba precondition je Manipur gi hanagi chief minister Sri biren lokho kodabni habje mokoi gi standing demand oira lakibani masigi mathata Manipur miyam gi marakta so mixed reaction ni biren bu sogotpa masing yamda ba tongan ba section mayam ama population jigi amasu maki mayakta leiba miyam gi section mayam ama madu puna makto namdu de sotho iba social political issues mayam da reflect to punna maksigi markta yam thajiningai oiba natraga oidaba habidu tongan wo phom oiraga evident oin thok roba thodo amadi Manipur chief minister Sri biren central leader BJP gi luchingba president amasu home minister unuruba matungda BJP gi notice in charge Sambit Patraga Luina Manipur da laba matung da mahaki confidence da leiba MLA amadi minister sing da punna Manipur governor azebala unaraba matung da resign tender to gibasani ikui dana higher resignation ase accept tore hedana Manipur government gi governor gi makete gi press release ama thatora kan masi khangalaki amusung by convention of Indian politics makata na anoba chief minister ama ikoi gi laktriba fawbudi caretaker chief minister ama oina koi Manipur gi government gi thodang sing sin longdaba koi governor gi makete gi piki waro sine masina ta atop development ma'am le ma su pudun laksege and for today ngasi ko ina notice dialogue to election bill ikoi expert sing taram oksege aham round gi oina Manipur gi sakna reba public personality any ni ikoi gi well respected senior citizen of Manipur learned senior advocate amasung Manipur State Human Rights Commission gi hanagi acting chairperson akoi memni kai khunje reba pawung Khaidem pawung taram no sheri ka khunje che ani sugal taram no sege Manipur gi a very respected bureaucrat officer aduga hanagi Manipur chief secretary of biramba ai kaka Nabakishore IAS ai kaka badaram no sheri kai khunje che and ahum sumbada one of the very important community leader in Manipur aduga Manipur gi oiba tongan ba issues mayam da yam actively participate to a very respected social activist in Manipur aigi Yambem meibon Phoamei punongpu hamda taram chera musikai kundu chel hojik si ekoi thamjari bangasi ki topic si new chief minister or president rule habani ani meki oithok base hojima ku ina leita banate probability yamna wangba amasung name habdu na tonga wafum amani national media is divided along this two line
अनोब चीफ मिनिस्टर कनाल ओइगेदा के हाइबा जिदा थाजब नेशनल मीडिया की ग्रुप अमा अमसु मणिपुर द प्रेसिडेंट रूल लाफि याई हाइदना प्रिडिक्ट तौरिबा नेशनल मीडिया मैम अमसु लेगी पुनः सी यंग का हम से ए पमु मनी द लासके पमु कमाइनी यंग बी अखोइ ngasi थमजरिबा a new chief minister or a president role पमु की ओपिनियन हम हाय नम फजबा टॉपिक नि new chief minister or president rule not of interrogation नेबो जे लेली छे आइना थाजबददि president rule दि खन लाभ करे बीजेपी ना पाइबा डबल इंजन की गवर्नमेंट सिदा मै president rule ची एनी मफम मम खंगदे मफम मम खंगदे असिदा तौनिंगबगी वाफम सी लेते तौदना मसु मै होनै मरमदना president rule दि खन लापी अदुबु president rule गुम्बा खैतंग असमबद हारगा सेमी president rule हाइतारे मिचम खांगननाबा एनिमेटेड सस्पेंशन नाइदना मंगानी तारानी अनोबा लीडरशिप से खनबा ngमद्रगदि अदु तौबा हौदि याय मतम खरा सस्पेंड तौबा गवर्नमेंट सी लेहंद्रगा अदुगी पोट अदुमा तौरगा याम तेनबा मतमदो अरगना हौजिके लेरिबा प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हाइतारे केयरटेकर चीफ मिनिस्टर से असिना केयरटेकर ओइना लेबा केयरटेकर सिसु मयाम मरकता हौजे कोर्ट नत्र कलाय कलाय मयाम सी याम खनै याम हंगनै केयरटेकर दि सबचाबा चीफ मिनिस्टर अमा ओइरिब्रा है मसिदि नते दे केयरटेकर दे हाइपेट यंगसिनबा हाइबनी इंचार्ज सु नते एक्टिंग सु नते केयरटेकर खतंग सेक्शनबा चौकरीदो चीफ मिनिस्टर ऑफिस तो यंगसिनबा हाइबनी रूटीन गी अदुगा प्लान पॉलिसी अदगी गवर्नमेंट गा जौबा मेजर स्कीम ममा अदु तौबा दा तौबा अदु यादे अदुना हांगी बपोट अदो मेंशनदरी भावगी हाइपेट मफम दो कल्लगा थमन बाहेबन केयरटेकर ममिंग अदुमना अदुम ताए अदुना याम थुना तोबम थोई मै केदी पार्टी मनुंग खक्ते को ओइबा प्रॉब्लम नि मपानदगी कांग्रेस ना नत्रगा मोइबु सोगलमदगी तोकेबा एनपीपी ना जेडीयू ना अदु तौरे अदा तौरे हाइबगी क्वेश्चन दुदा मुझे कोई कनो से तौदबा याद्रे हाइबदु नते चुमे नो कॉन्फिडेंस मोशन अमा अने सो हाना तोइना सो हाइबदु मै केदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मागी गवर्नमेंट देगी मी तरुक तरे सपोर्ट तौररो हाइरे एनपीपी एमसु जेडीयू अदुगा लोइना केपीए कुकी पीपल्स अलायंस हाइबदुरी अनीमा मंगजौनो तोखरे अदुगा महाकी गवर्नमेंट पाइमिनारिबा मसामकी इमुंग मनुंगी मी 18 अमना प्राइम मिनिस्टर दा अखोय अनोबा सिनबियु हाइबगी मैम फोनगरे मधु डिनाई तौगिदे अदुग ममता लेते न मोय 18 चंगदोपसु लेते अदु सुगम बचरक चहिं नाइ पोट अम ओइबनिना माना चप चाबा लॉफुली वरगदि आइबु थाजदबा मैमना लेरमबे याय मरमदुना कॉन्फिडेंस वोट अमा वन लाइन गी आई असेंबली त पोखतकनी केजरीवाल ने तौगिबदु माइना आइबु चंदा चंदा तौरे अदना बीजेपी न कन्ना हायरे अदोर बोइदि आई कॉन्फिडेंस वोट लौनबा असेंबली कौनी हारगा कौरगा ममांगे दुदा तौगे हारिबा अदु मा कॉन्फिडेंस फंगबदगी मा अमोहना तो कोनो हाइबि क्वेश्चन दु लेगिदेबा अन इवन जेल द लेबौबा मा बुलौक थोप ngमगिदेबा मरमदि मयामदुना कॉन्फिडेंस वोट लेगिबनिना अदुगुमना उनबु सीएमना माना नुपा थोकना चोंगतोदे आइबु थाजुदे दि यंगसी हाइना तौरगा तौरंगदन अदु तहुदबनिना अमुक ऑपोजिशन सु मसाना तौबम थोकपा माना तौजरसु यारोइदबा करिगनो हाइबु सरकार सिदिगे मचत खरा थोरए अदुदि ऑपोजिशन अमुक ओइबगी माना बे फादोरिमिन ए करिनो सरकार से सुमाइना सुम चथरिदि चुमरा चुमदबरा मोंग तारिबला तादबरा मची अखोय थाजदे थाजे हेबिगे प्रमाण पिउ काहाबिजे तोरकोइन मोइन पोखतपम थोएबा अदु पोखलपदगी मदु कांग्रेस ने पुखलक्तना अखोय तोरनी न हाइबगी वा ngakta natabada manungda कांग्रेस ने पुखलइबा दुदा सपोर्ट तोगदबसे सरकार पाइबा कामगदगी सपोर्ट तोगदबा यारोएबा मरमदि 311 गी रूलदा यावरिबदो मी ताराना पुखतबदे मी अमल पुखतपया नो कॉन्फिडेंस बट लीप लौबा हन लेरिदुदा स्पीकर ना कना यारबो हाइदना मोइगी मसिंग यामद्रबदा मी ताराना एमएलए यांखै हुमफु लेबसिगी
tarana lepkhatlaga yes harakandra speaker go ahead haraga dudi hoi mana logi matung in natraso opportunity being have minister da kari haningi nang thakta thaja da bi machan la honorable cm kana haning laibra adigi laira chu laitra so adudi hayang khanarani hangchi khanarani 10 days hen ba yade ko 10 days loiraga tawni haibana te 10 days yohundana hayang ma horan ma tawraga matam le pesi hayang atai loina ma laitho ani aduna pung ani nadraga pung ama mobarna mange kangbuna mi ka nganga damno yanaro ruling ni ka nganga damno yanaro loiraga chief minister na mangonda mapung na tawri imnina magi paukum magi sengdok na basidi marang kaina pirane ba pung amara anira chief minister na sengdok adul kanda bol la kadorim na ba aduna adugum bagi mayam ama tawsida party manu da oibanina mapangi mi chayat nadana natraga moide support tawri ba mi ching adui manu da chayat nadana tawle bodu to khrakanda man lehori ba masing du gide adum phajaya ba adu manu gi pot ado oibanina hayang hangchit kaune na hapetai ko subject to correction tang trying to that Delhi da koraga akoi side markta amaka hawge mera national party na tawbanina haidi even BJP oro BJP na taba ori main opposition ori ba Congress hairo hai kaman na tawbanina akoi side nei tana khana bangam de ba khachu khana banina akoi no koi tawrung cha man le palasi ami sahaji na nadana Narendra Modi na lepadu yarsi ko hai ba pot asida leibanina Delhi tana chale asengba democracy gi wafam do maming do oina leraga adigi khudom thilpadu da noi khudom tongan unare sambri pata khona thare asumba ma lere ma oira sanu maji minister na propose to magi chanabini adaida hargo pare mam na hairamnina atai tena sumba sarkar paibini na ngamnidana noigena sugumba kanoma pirage hanage former minister gina ma so kan tawrabani matam khara wajara mamnina ma so yonenda cabinet ama natraga state ama pirage natraga amna thabirage natraga tu tawbirage haibisu yaaba tawsu tawbi haimi khoina agoi seli biren yakna banate chief minister da yakna banate mabu mayamna pamdre adra mayam gi interest to ya haramnina be ma sardana hari do phabu phajaina mayamna de athama lorangani public interest to pani hai chumme ba public na phana pharabasu ngakra thongba sareng thongbo sunang pamdre sogri thongba mukcharage haibane ba Premananda di aduna mabu yam phatabige nataba yam phabige nataba khona pamdre haida madugi interest ta akoi chief minister che to pani adan BJP president na haidipse amaromda apaba senata di phajaya ba bazar nang to puyalo haidi khadung to kodino adu to haibine to pani haidana lerabsune athuba matma hanbagi raungida athuba tamda matangi incumbent che masila ami kananu oigade ge haibitude koina haibangamde adu ngasai mayam ayukte su paneri do speaker na duga kamcha ne adege adune hainu leriba mamdo amana traga ma warapyai tawudubu yamna ulai tawlamda ke gen umbi samu oraga su center da yamna mu ubi wanate center bu convince tawba ngamba matang chadradi Manipur kai bi phimum la adi sar matumati tawbinu aidana okami bobina muiba changbada adagi leader me amna harakpa da waru bi ade agi prajana yadre ai loges lokthok pyo haibigi thongna do bobigi atai tai phatabole bo oramna ai khangde but adugi matter do aduda praja mayamna pamai ba pot adu phajana pangthoktana mayamna sabas haiba pot adu tawge ba adugumna lakadoriba incumbent aduna chai thakun mathogi kanosi experience leredana prajana jogimetik penada ba jogimetik waroba leriba mamchi lehendana thawna phana ana khangjeriba hijeriba knowledge aduda thegnaba ngamba ama laanba pani hoduna akhang hai mayamdegi matham chupade advice loraga then when require mana problem solve to ngamdabada magi cabinet kaktana ngamdabada magi party kaktana ngamdabada mapanda leiba lai soibe intellectual leiba mayam se senior citizen mayam se akangai mayam se masi tanna tiknabada dora to godaba adu machi minister adu mal leader ma oibadi pami ora pasu oisano haina han marsuman thamjage okay
yam nuai I hope pabung thambi wo from say mathang si koi kakana bo ke sodom lak sake khara lak chaning bazi kakan mixed reaction mayam le different political parties in the Congress party degi then NPP degi then opposition leaders mayam degi different MPs mayam union ministers lak setting mamang da huju publicly amna pam na khorang na ngai ri basina kana na chief minister or kadegi sin if there could be any chief minister in near future, then who could that be? Have seen the number 1 point. Aduga howziki oina ngarang Raj Bhavan dagi February tang mapan ngarang thadorokpa Governor Secretary ki press release da ya making policy. Governor accepted the resignation of the Chief Minister along with the Council of Ministers. Chief Minister and the Council of Ministers ki resignation se Governor accept togre. Aduga mapu makhata na office to continue to till alternative arrangements are met. Have seen the Mango caretaker chief minister position among the PVC. Masiki Makata Pada Akugi BJP outspoken Oiba Cookie Josing leader Paulina Hawkip Nangarang Man ex Tagalapa Maki Posi Cookie Joe political aspiration remains a union territory with legislature. Resignation of CM is just a precondition for talk. Cookie Joe Singi Aningba Pambasi Union territory with legislature sa dumuk lengena lady CM na resigned obviously mako ye precondition of talk ni sit kari have ni Miraj ujike mathangi chief minister khanbai matang da koi gi yamba lanet tamo manina phajana takpi re BJP hariba party se national party oiba yam chawbo party ni masigi leader se kamai dongna state amagi chief minister se kamai khanga dage habisi maroi badi central leader singna makhoina leiriba BJP gi MLA kunthra tare sigi manungda kanano oiraga Manipur gi oina phagadage amasung makhoina haiba ingadage aidi maru ho Union Home Minister Amisana haigi bagi matung inadi Chief Minister biren se cooperative boy makhoina haiba illi makhoina haiba inba mi se Chief Minister oina thamba pame hariba andra BJP ki central leadership masina makhoi gi party ki khutong chana bagi maru oina meli yengaga toramba yai natraga hariba nupa sina Chief Minister oiragadi makhoina khaliba nupa sina Chief Minister oiragadi mathangi election da amuk hena makhoi vote kagani haiban singbagi sugumba parameter kaya khanaramba yai ado center na pami buduga Manipur gi miyam na pami basiga ani si khena basu yai hariba Manipur gi miyam na karamba chief minister pamgadage haibagi matang da yamana su harap panbi khre ada khoina adum eje kari hani bureaucrat amoina lerakpa adagi khoisu adugi lebaki Manipur da India da leiba chief minister kaya singsina karamai kamaina thabak tawgi haibasigi leiba knowledge sida khoini jenguragadi ai khoi gi Manipur gi prajana pamgadriba chief minister sidi responsible leader ama pamgani haribo responsible leader haibasi magi mathau khongba magi tawpham thokpa constitution na piriba mathau adagi atai ek na rule na piriba mathau kudamoina haibada constitution gi makhada sembada ikhoge Manipur sarkar da khoige rules of business ai namalai aikoina thabak tawng tam sina base allocation of business rule haibamga rules of business haibamga lai rules of business ida Manipur sarkar gi department khuting gi thabak se kamai tong tawgadage cabinet ki proceedings kamai tong tawgadage haiban singba si phajana yawi adugi allocation haibasidana suppose magi minister amada piriba mathause ID department adugi suppose kudamona haibada home department da law and order yawi jail jawi kudamona haibada masigi leiriba mathau constitution na piriba mathau rules of business na piriba se constitution na pibane na lorokani constitution da sum yaujari schedule 7 da masigi piriba mathau se chapchana pangthokpa adugumba responsible leadership pami sina ain gi thongdani ko ain gi thongdana ta social gi thongda song yeng se ribu ko social gi thongdai khoi nong yeng taragadi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒ ꯃꯔꯤꯃꯨꯛꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯁꯨꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ community khudimaki history community khudingi culture tradition language masigi chatnebi makhoigi apamba karino pamdaba karino habase fajana khangba ma darkar oi hariba se khugal khudamana haba khoi yamna central point orisi kuki yogi makhoigi pendaba haitare ko mase amarom dobudi masugi ground region di mayam legre pendaba kaya leiribase aikhoigi manipur gi leiribas chief minister हानो ओरम्बोरसु नत्रगा मतुंग ओरकदो ओरसुंसिना मखोइगे एस्पिरेशन से करिनो मखोइना पेंद्रिबे से करिनो हाइबसे एखो खंगबा मा दरकार ले मदु खंगे हरगदी मखोइगे हिस्ट्री नैनबा दरकार ले मखोइगा फमिनबा दरकार ले मखोगा डायलॉग तोरगा नखोइगे एस्पिरेशन से करिनो नखोइ पेंद्रि से करिनो कुदमो हाइबदा कोइनोबदी यामना फैयानदि खनबा लोनसु चुम्मीबा पोपी यानथतपसे पोपी यानथतपा हिजे पोपी सी कइनोनी यानथतपा हिजना ngसाइगे खोइगे मणिपुरदा ड्रग की अदुमा प्रोडक्शन सेंटर अमो रखपा ड्रग तो लाइन फंगबनीना मणिपुर की लेब यूथ में मांगलकदुरीनी ना अखोइ अयामनदि उबा अदुबो पोपी कल्टिवेटर अमन उरिदि मागी सेल्फिश ओइबा मंगोना लाकदरिबो पैसा फंगबा अदु खक्तंग ओइनो उबा अदु अखोइ मनम लाले हारगसु अखोइ फमिनरगा ए नंगना तोरिबिसि लाली मसी लेबाक सिगी नंगी नचा सिंगसु पोपी थारिबा नंगी नचा सिंगसु नंगी फैमिली सु हारिबा ड्रग की इपाक से ताउदना लेबदगी सोसाइटी से मांगकदुरीनी हाइबना सिंगबगी यामना करी हाइनी डेमोक्रेटिक ओइबा अदुगुंबा प्रोसेस अमदा कंसल्टेटिव ओइबा मवोंगदा तौबो ngamba अदुगुंबा अखोइ लीडर सु पामी हरिबा कोइगे ngसाइगी पोलिनाना थागलखिबसे माना हाइरखिबजे अखोइगे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लौथुअकांदा बीजेपी की सॉरी ngसाइगी कुकी की लेजिस्लेचर मयामगी नत्रगन कुकी की पब्लिक मयामसी मसिन सैटिस्फाइड ओइरद्रा हाइबा वहंगमा लेरमे मोइन मसे चौबा डिमांड मोइन तौरा लेबनिना मोइन हाइरबसे इट इज जस्ट द प्रीकंडीशन फॉर टॉक nothing else moigi demand ngasagi union territory with legislature sida aduma remain intact with laini na hai kai happening si matang sida any kind of conflict ta Miraj akhoi ki mase posturing kawe posturing akhoi na demand to wang na sum tong nei haba both side ta ge ko akhoi inventory ti PO separate administration PO na madu mo hekta phangoi habsi su mkhoi asum khangi bane hariba adubu anyway yamna afaba start am de lere मखोइना थममिबा प्री कंडीशन थममिबा कंडीशन डायलॉग होनबगी दमकता कोइगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेन से स्टेप डाउन तो हाइबदो मखोइ यारे अदुना मखोइ दे आर रेडी फॉर डायलॉग को मदो मखोइगे कुकी की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नत्रा कुकी लेजिस्लेचर ना मखोइगे अपामबदो मखोइगे एस्पिरेशन हाइतारेने को अखोइ खुदिमुक एस्पिरेशन रोइना लेबदाबनी कुकी गे नते नागा गे सु एनएसएन की मूवमेंट सिदा याम चौबा एस्पिरेशन दी नागालिम हाइबा नत्रा ग्रेटर नागालैंड मदुना अरुणाचल प्रदेश मणिपुर अमसुंग असम की टेरिटरी मयाम पुनसेलगा सेमबा हेना लेरिबने हरिबा मदुगे एस्पिरेशन दो यानिंगबा कांगुसु लै यानिंगदबसु कांगुसु लै अद कुकी जो की सुमागी एस्पिरेशन ngase separate administration do lei haidana khoi wari saba to kadam nate but the ice is broken haiba taraga de wari saba yabagi lambi amadi khoi lai edana ko wari saram matung da makhoi gi leba grievance se karino kudam ba separate administration si la demand torokna bagi one of the maram se khoi na dum makhoi gi kena to bada imbalance or ba growth development haitare ko se imphal centric oiba development mangki imphal loin tawba singilam da di tawdaba adu moina hairiba du da su ekhoi lale ane ka thabak kakum se riba an makhoi gi perspective se makhoi gi point of view se ekhoi tabani ekhoi na we should never brush aside makhoi se noi kan di lale ane hairoi da bane ba as if you are a good leader you have to be a good listener natra good listener oi matam se da nangna hoja suppose khudamai na haida ai imphal da leba mi amana
si Churachandpur da natraga Farjol da leiba kuki ma hingle da leiba kuki gi khoi isino amagi magi mieng duga ai ni yangai mieng duga khena ni hariba ai khoi aspiration ga mai aspiration ga khena ni hariba madudi khudumana harbada ai khoi khudimo loi admit tawe ba ching da leiba life si yamna hard way hariba ko masai gi ching gi thariba phau thaba tharaga su chingda chingphau khara thabado aduna insufficient oiba adagi horticulture gi crop thabani thaba orgo su marang kaina kana tawdaba marketing facility laidaba awat bagi mana aduna aikoina leadership ki matang da kano tawbada ina hojik sunaina rakpada you put your shoes in the you put your feet in the shoes of the kari haini hariba cookie singsi cookie jogi kambu singi mogi kano sida magi khungup tu da aigi khongji usala jing seba maduda aikoi perspective si khong kane hariba aduna anoba chief minister se asina yamna accommodative oiba yamna democratic oiba mayam khuting maka any it is just like a journey is ai thada chatpe yaroi hariba mayam puram magi cooperation ne khoi yaudana chatpanga yaroi hariba kuki gi cooperation yaudana naga gi cooperation yaudana meitai pangan gi cooperation yaudana manipur bu chaukhal hangani manipur bu mangjin thange ne na khanba du ma plan du di kari matam da lasting oiroi but we need the collaboration and the cooperation with all the stakeholders ida kuki jo community se choba mani adana anobu lakadriba manipur gi chief minister anobu lakadriba council of minister na masigi understanding ama appreciation of the aspiration and the outlook and of the Korean various sections of the society se koi khangbam tho e sini aina khangana thabak tawu taragadi you may fall in the pitfall. Okay, yam critical aspect me among pukalaga naina ba batare like we subaltern political philosophy gi element me among koi kaka Nabakishore pukalaga na Manipur gi multicultural society ma da ekoi pluralism se kamaina afel tor thamgani ekoi masen se kamaina understand dominani haibagi yam phajaba idea amani and it's a good advice for any leader to lead Manipur. I think see my bond luxury among the for the viewers I update can opposition leader may am to react away for India the Manipur issues for the last 20 months quite a over issue more lakivani atop issue my mama like India the yam temporary about matam in yam chow issue moina let me talk consistently Manipur conflict has been at the top aduga number 1 public domain da amasung ekoi media gi space da lakibani masigi irwindana Manipur gi electoral politics da relevant oibana traga oidaba political party gi leader mayam amana ngarang si tonga tonga mayam phongdok nei I am tena I for abuse I thamjage first India gi leader of opposition Lok Sabha gi Rahul Gandhi na haigi vasi ngarang mahaki post ma thagal aya mana for post to the evasi CM biren resign to factors ahum dani hai number 1 factors the public ki mounting public anger miyam ge sauba ani subada Supreme Court ki scrutiny ahum subada Congress na move tawgada ba no confidence motion ahum zini aduga chahi ani chupna Chief Minister N biren na Manipur gi the divisions instigate awi Prime Minister Modi na allowed to continue it despite me ma'am serious balance ma'am to over amasung idea of India as Manipur the thugai kre haba wapam masu magna palli mamang the idea of India is dead in Manipur haidan Rahul Gandhi na mamang ga thamgibam su leire aduga resignation se reckoning ni aduga Prime Minister Modi should visit Manipur habasini yam chawn national media sing the court toriwase Rahul Gandhi gi mathang da Congress ki AICC ki President Mallikarjun Kharge na habasini too late the mess is done asopos yam tin sokre adu yam thengman gre habasini Priyanka Gandhi another leader long overdue matam sang na ngairakpani haiba adu Mohammed Trinamul Congress ki mokok thongbilu chungmisina hope this is the first step masina ekoi ki haiba for after 648 days of shameless intransigence haidana hiring man and finally resigned before losing no confidence and hope this is the first step for the union government to wake up to Manipur existence and pride of its people yamna powerful oiba wahini Manipur si lai haibaze sigi si union government na khangba matam oire
aduga Manipur gi people sing gi plight moi gi condition mayam si khangba matam oi haven Jairam Ramesh and who has been very close to Manipur gi politics gi am close oina ai koi ki deal to ba ai si Manipur gi ani ki in charge oi bani Congress leader Jairam Ramesh na haibasi Union Home Minister Amit Shah se masi resign to godo bani haidar mak hai ko mang da shodum hanjin demand to lak bani another very outspoken leader of Congress party Shashi Tharoor na haibasi want the government to show bit more seriousness khare hena serious oiba khare hena careful oiba je utpam changi government gi makai digi another leader kriti ajat Manipur is still burning after CM resign to gro matung da su Manipur si adum burn to ri na Sivasena UTV gi oina Uddhav Thackeray group na amade RLD gi makai digi Chief Minister is responsible for the violence. Some audios went viral, and Prime Minister has not visited Manipur there yet. Haidana masi mo haidi. RJD ki MP Manoj Kumar Janasu resignation si too little, too late. Haidana yam masi yam damage control to no bo na bakanda yam daba aduga yam na thengman graba ikan kana draba pot amani haidi. Azad Samas Party ki MP Chandrasekhar Azad na chumna ma resign to be aroi accountable hinga do ni hairi tongan ba yamgre khoi gi hojik lei ba phibam sida BJP ge pakhum na amuk kamaina lak I haba kanda maroi na BJP ge Manipur gi president Esata Devi na haibasi the Chief Minister of Manipur resigned for the people of Manipur. The Chief Minister of Manipur resigned for the sake of Manipur, and the Chief Minister has done a lot for the people of Manipur. Haidana mak hairi aduga atopa BJP gi central leaders singna Congress party na tragana opposition party singna masi politicize story da bani aduga Chief Minister se Manipur gi interest thabuk tor komisa mani haidana hai masigi reaction mayam id national media da laiba India gi makuk thongba luchingba mayam gi reaction se ozamai bon kamai yingbi sikhoina an singnasu sai ma tonga view PB khra asi hoji koi Manipur da hoji thor iba ngarang khakta honorable Chief Minister na Manipur gi damakta lao khonga leramba sahi ani yawning sit leiba issue asida wangjin tharaga Manipur kandabi aroi Manipur issue si mana solve to nimbagi wakhalon da sum kanna tawjaramaga chu hariba issue si sum thokpa matam asida hojiki leiba punima mana resign to the difference opinion political parties in tongan pirapa asi koina sum yengmi ai hariba mi ngangi party dugi leaders in the ngangi ba ma gi apamba haidok liba punama adu hojik Manipur gi issue sida changchang liba issue sigi sana to bagi ni na koi low seba aduma magi tawhaningba khaliba punama asida ekoi Manipur gi issue national level khaktanatana international level pau yonaraba issue amakak leiba sida mayam gi wakhalon si Manipur gi issue picture ga su Manipur sibu mayam na cancel leiba amakak utkre maramdi hariba issue si khudak loibi abadu loihodana hojik phau satharak liba issue sida aduga ani subadana koina thomna mahoina mot pijabani mana pijabada aina sum Manipur ge honorable Chief Minister ngarang resignation piri se kai issue di piri bano kai gi namak piri bano Manipur kanna bagi piri bra nataka high issue si shop to no piri bra resign to bra nataka na masi tham akuina thamdara kanda masi issue se akano susala aroi hena central government na khanbigi lothoke na to bra nataka na ai se ma se okano Manipur issue si sahi ni abna masi shop to roge have okhalon da central na to bra have ai na mukhatang thamjage hasigi hojulaiba leiba issue sida honorable Chief Minister ngarang ma resignation piramba asi aina khanjabadi central government gi apamba natte na loje maramdi Manipur central government nadi kai ke so honorable Chief Minister se lokthok pasi pamde habse masi issue gi maramda leiba sop to na bagi hona pagi matungena mas lokthok tadi sop to roi haba wakhan je central government da di leirong godam mande na loi maramdi Maji humanitiko masidi maramdi hojik honorable Chief Minister resign to university at pressure political pressure aduga high within family
BJP family sida difference opinion yam thokpa aduke mokoi masen da criticism si yam na thokpa within party da maramdi kuina issue si Manipur issue si May 3rd 2023 digi thokpa issue si gi solution propon pajam yam gi wakhalon wa pajam yam na pamli ba adu haribo politician gi punamak asina masi thungan mangam penhan mangam khali ba punamak asibu theme mangam adu issue sibu solution propo way si propo ngam daba asing ba asaw ba makhak leibagi maduda masida to pamdunda representative MLA singi wakhalonda asisi sum magi constituency kendra ki pressure leba aduga national level gi mot pirpa aduga political national party singi opponent to pirpam tamda Manipur sibu yam neglect to ba makak utpa national level sida masigi demakene hoi national party sing tungan masing sina pirpam matam sida masi pirak about even parliament da aniyak baho ekhoi ngang khraba adu tungan party tungan ba pressure pirapom tamda ekhoi masigi issue asi a solution honorable chief minister resign tawbisina solution ni haina lapar lobi aroi haba manam maka haijagi haiba issue asi ekhoi parliament da ekhoi puthoraga Manipur issue si solution piu aduga solution porokna bagi demakta central initiative lobiu haba matamda opinion of piki daba aduga discussion to wiki daba aduna masigi issue se koina lobi aba makakle masi kana kumba group amana masi issue se kuina sahan ning bedegi honorable chief minister lokthok ning den thamba ma aduga kana kumba point of view khana honorable chief minister si sindo agadi hariba solution asi lakadra na khanba politician singi political opinion ja pirapase asini adubo asengba akoi yengmu yabadi masi lawthokre hoji lawthokre aduga hoji invitation suspension gi leire adu ri akoi ni yengmu yaba makak lei hoji ki leiriba issue si honorable chief minister na hoji resign to thokhrabnina adu agadi anoba simsa sikambami adu kaigi damak to resign to buno number 1 number 2 da anoba lakadaba simsa sina Manipur gi hariba issue asigi damak to contribution kyamuk tawni hariba kyamuk thok pakhapang ngudage haiba matam sida hariba anoba sak simsa lakadaba su asai haikibadini puudaiba responsible oiba Manipur Prajagi opinion da lepangamba Manipur gi Prajag apamba lepangamba thauna leba chimsa madi daka oyeba manatodi hariba center gi wasa kada borgadi sa any ama simsa lapam da center na masi issue si tackle toroga mohoi gi mateng yaudana solution propia roidabnina mohoi gi achoba thogdang amadi leyen low seba aduna tadi hojik leiriba anoba honorable simsa se kamba mina ogidabno kamba misan ogidabno haibam tamda hojik koi date tani thoida central singsiga aduga unaraga masi leadership anoba lakdabasi moi tanagani hairi madu tanabadu hariba central gi apamba center na apamba maka khanba matamda hariba Manipur da representative MLA sina kanabu project tawdabno center na harapa mi aduna oikiba taragadi example adugadi center gi ni sina mana tawdabani haragadi center in bawa hojik leiba issue si solution si edi lapthokine khali aduga masida Manipur da representative Prajagi mihut oiriba singsina akhoi hojik daka oiribadi Manipur gi akhoi leadership ma daka oina opinion pio masangeba hariba representative MLA singche aduna hojik tani thoi mamangda singbadi leadership akhoi si oigani have center da han pressure pio masangi masi leader khambasidadi akhoi punna Manipur gi future gi yanaga ID khanhan ningi aduna hojik leiriba issue asida yengwa matamdadi hojik cookie singi demand
Oja asai hangkibado Paureran Kumnamba Hariba Ashingumba demand Asidi Magasi Tokiba Sidi Koi Tokrasu Koigi Mato Pasi Koi Wari Mabu demand or Opagi Natagana Ekoigi precondition Labagi Natagana Masiga Marie Nade Koi demand Handokti Kote and Hariba Punama Asi Mokuina Hybrid Koi Sakadamati Moen Pain the Nangiba Dunatungan Bani Adu Manipugi future Gina stay low body Moki Cookie Nangambada answer piraga paukum piraga Manipugi ranchi sanagadamnate okay assembly Manipugi subchan lepang amba Manipugi opponent pivanga punamaki jati punamaki apemba pendava punamapu akoi samdai bangamba leadership amadaka oi madumba leader thopa matam khakda ekoi punmaki jati punmaki ekoi unity and integrity Manipur territorial integrity ki namakta masi sab chan lepa makak leader makaka oi adina masi ekoi tangai phadabra na aham round se thamjegi okay yam nungai je oza yam da comprehensive oiba outlook ama ozana thambiba aidi what do we need from the next minister of Manipur kari dakar lege haiba gi wafam ama khakne khoi yam chawna thambiri base ai hojik se update ani khaktung tawjage for our viewers ahambada National People's Party Manipur gi second largest political party in Manipur after BJP hojik makhoi gi oiba anoba decision si ngasi lauthokibasi Conrad Samana led over political party sigi Manipur gi working president oina leidiva MLA Sheikh Nurul Hassan la thamkiba wafam da Heeyai court India Today NPP gi leidiva MLA khudungmak na hojik BJP gi hana leramba chief minister biren hojik resign tokrabadina BJP na led over any government ama makhoi hojik support onwi dam same saduna lere their problem is only with chief minister biren haidan haire cause the Manipur chief minister resignation a welcome step aduga Manipur da han gumna normalcy porakpaduna ekoi priority ni BJP ko punna khusam naraga thabuk tomina gani haiba wafam thami aduga handak Manipur gi political theater da thokiba crisis aduga masigi development gi one of the biggest factors si hada NPP gi consolidation aduga against BJP government led viceroy biren sigi sia chobo maramom oidoi even ngasidigi numini khaki mamang tang nipan da thokpa sitting arrangement da NPP gi member punamak legislative assembly gi member punamak si opposition bench da sit arrangement da maming pikhala khrabani aduna masigi matung da congress ki sit manga khaksina no confidence motion si kayamuk yamna masida mapung phaga da ge have so hang mo lermani to to som the NPP gi lere MLA masing si ge da mak sui haidana nakalama da gi pawa amasung yamdrabada chief minister biren yadava MLA kunna haiba no confidence motion si sogolakani haibagi oiba unofficial oiba information mayam asina yupam oira kanda haiba steps lo na bukuna bada choba factor am oi haiba sisu moroba khum oiri nakala morom da India TV gi ai news report amada hoji haribasi chief minister biren yadava block ki yamna maru oiba luchingwa mo oiba minister RD minister Kemchan gi matang dani will Kemchan Singh be the next Manipur CM BJP MLA says will accept decision of the party high command masida minister Kemchan gi wafam sing ko tawraga masida thamibo wafam si Manipur da hojik leidiba problem si hanagi mahausa ki punsi da normal si da amukhan miyam si karma hina prokada ke habasini party ki high command lo khuduk ware khudimak party ki member khudimak na ingani amasu ayari sasu ingani haidana masida pali aduga maruina Manipur da community ani gi marakta koki madi maiti gi marakta leiba conflict asi karam haina amukhan normal si da prokada ke habasina khwaidi ki top priority ni aduga we accept the decision taken by the high command the problem is gone the problem we are facing is now to bring back the normalcy as part of the system of the party whatever the party high command decides we will accept it haidana sumaina fongdori aduga maru development ani si haidana thamjage aduga hojik nakalama romda mayamna yamna kanna hangnari bo hang ado ekoi overlay to ayam hapsari base ni aduga tonga tonga ba media report ayam bada ekoi hojik thole India TV gi oina kana maming manga pikal India Today da maming taruk piri tongan ba media report mayam amada Manipur ki chief minister kana no oigeda ge habasi prediction mayam am tawri masidi media gi speculation ni presumption ni how far masi kada fuk chunggoda ge habduni tongan ba wang oiri aduga haiba miyoi sing asi
chief minister gi contender da yawe habasimadi ngasi khaki oi wafam nate hauki bazahi kya asidagi contender oiraga natragana oibe yai makhoi ji reserve tawi habani chingba mawong da mayam da panaraga lakibani makhoi sing adugi maman manung da mayam da panari basi manipur gi hojujik ningthau title king oina leva rai sabagi MP Laishram Bachana Joba, he is very close to Manipur Chief Minister. He is also one probable one. OBI, adugo one of the top contender. Handaki, Lairiba political development sigi architect ama one of the chief architect nina mayam na loba adugo a very powerful figure in the Manipur politics. Hausuji atien matamda quite powerful political figure ama oina oyaga lakivasi speaker. Case Hetavata so amani and a very close person to the present chief minister aduga Manipugi longest serving legislature in Manipur aikogi Govindas Kontozam Marxi so amani then hausi aina panjaki ba India TV gi aina kotozaki ba Adi minister Kemsansi aikoi BJP gi yam naknaba sangathan haidana leiriba RSS ki the back shida all the news report mayam da loina panbaduna ina kotozari base Marxu one of the top contender oina mayam na panari then mayam na pa sumba panada bada yawbasina in some of the media khara da including Times Now aduga news 18 makoina predict tobagi manungda BJP ge hojuji president oiriba A Sada Devi su one of the aikogi probable ne haidana moina park pade yauri masida natana consistently okay but last 2-3 years sida aikogi Manipur gi hana chief minister oina leramba Srian Birengi mayok ta leiba maro MLA mani haidana mayamna panavasi hanagi education minister TS Radhesham is also one of the probable contender masi mayam sini ain hoji pangiba chithaba yauragazu masi mayam ji tongan ba national media singi report yumpham oirakanda leiba speculation sing mayam da thamjabani ai pawung da laksake pawung sigi ming mayam ji loi pinare even some of the media outlet moi mayam nadi hoji aina panjaki ba RD minister P Khemsan bhogi maming puthu akanda single out on news story semba yaure adagi ngarang dagi who will be the next chief minister of Manipur haidana all the national media they have been running their show pawung kama yingbi sida uribe mi singsi ke hari badu dana speculation da phagi phalang man ba yam yauri okay ko yune da wai legislature oi da ba mina ai chu chim so oi ya ba na te par mo ji ka haina riba gi style do da di Nabakishore su ya meibon su ya ba adu na te ba hoji lai riba sida MLA oi da ba dagi khangene ji phanam na matik char ba so maduma chama da chani oi thokte na khali adugi potum mai khona asa to bum si lai ba singyo chi ge picture su ai khon kal mai no khot ka de ge bu biren ya gi de hedana CM ya gi de na hari bi si ku ki MLA tara yes simangde BJP ki tare mantri an yauraga adudagi NPP gi hanale ramaduni ko aku withdraw to bato ya da amase garaga taruk le hobani ne taru aduga prime minister da ma sindokpi wona draga sta batara mapan adun 10 1935 na congress ki manga de yauroi ko 35 na biren against le ba le de tongni bidun takpani aduga masin jing da le nori ba 36 ra ka le more 35 la adugi le nori bise asigi manindagi asi khanna taro BJP ge aseng ba leiba kuke ani do khaido kharaga le nori ba kontra ga taru maramdi NPF chu khaido khedo rim ma de support to godamni kuki gi tara ne congress ki manga ne NPF ki manga ne NPP gi taruk ne hari basi BJP natte ba kuki 10 kuki da di yaujara ga sumon phong ya de haram yadana ado masi masi chi contract taruk na ba contract taruk nata bale mo ba contract mari amasi gare contract hum de contract mari ko masi amani khan su sigi manung dagi khangdam na ba NPF na chimi tha oiroi NPP na oiroi support to sing duna to seng ba BJP gi kuki sing gi marak su oiroi praman bo contract hum de mari asidiki khangdam na ba adu sigi manung da hojik yang ba ya ba se kuki sing na yam na harau rang bani na mayam na di khalli kuki di harau ramoi adi Manipur bu thogai bu pam kuki sing di present CM che lau thu o na hai ba sida yarak tra ga di moi gi demand che separate che kanchen ge violence am to ge adu kham su ngam darabni na biren gi leiri ba sarkar si ga asonma du gi khudong chabal ora ga mite hat ke adu ga irang thon ge
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯛꯆꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯃꯅꯦꯕ ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯥꯡꯕ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯒꯗꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯃꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯟꯅꯕꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯔ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠꯇꯨ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯄꯤꯗꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯗꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯖꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯔꯝꯃꯦꯕ ꯄꯤꯕꯨꯗꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯔ ꯄꯛꯆꯕ ꯈꯔ ꯀꯣꯝꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯎꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯁꯤꯟꯗꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ mayamna pamba port se BJP national leadership na pamdragati to ene. Sige matang sida Pabungi with all the wisdoms. Ko Pabung Manipugi, one of the most respected senior citizen amani, I the Pabung the gi sung khangzening bazi. Hoziksi not just as a personality, not a mogi political character to the sum yeng by abasi. Hoziki TH Bishoji longest BJP gi oina de habatare khwaidagi sangna BJP gi leader oira paluchung ba mo oidoini nakalam rom da hoji atin matam da yamna powerful oira pa figure mo oina BJP manung da lakhi basi ekhoi gi speaker te setup ta si so amo oidoini adagi den handaki sida yam instrumental oina openly Manipur chief minister is challenge to ba ma criticism to bi ba misek ama haragadi ekhoi gi RD minister Khemchan si so oidoini sugumba personality khara madi yam phone na lere adugo Manipur gi longest serving legislature ne hariba ekhoi gomidas control zone sigi mayam se kamai yenge babung sigi hoy alo hai mam jai khoi na khan madu taro ya ba okay maram de sigi india gi political system sigi waniko BJP amachung Congress National Party gi pele miyam na khan bana ma mone tok thorpa amana ama ai adu mi pot am oroju oine ba moi da karam bana khodong chagani masigi mi si thambada khoi da khoi na haibe inba cooperative oiba mi oigadra masina khara muklakadra hujiki oina ko masina tawde hoi da mo kan se adu sin tawre farak tarani adu buiti khoi na haibe aba aduga Manipur Praja Singh da so no bomu sinmire dana kaina to idi mayam yaro khoi na haibe si kaina themba yaba phajadaba londa di oire ko hujiki leiriba Why Sata Gaharadi cannot privilege Tiger Harakani. Taros Kaibu Nati, Adumaki Hira. How you kill Lady Bessida, Chap Chaba Yumbi, whom Pusida Yaubra Yaudabra, the Yaudabra, the Kali, I know Kandabanico, Kege Maratane Bakando Ripse, Kege Contramanga Contrata Rukteginaba, Moigi Manunda Amanetito, the Bea Deba. Matik sabi ko ng pamilya English kasi parang ba hindi kasi ba adagi Prime Minister Mr. Prime Minister ako dito tawag aro kaya na haibang ng bado matuti tuoro ya ba o tuoro ya ba malam di political system sa dati adong magtawraga may central leadership ta yam arrogant o iba pot adong magso ko na yaro iba ko ako na ujik tawag magso adong magipot adong laybon na hujiki sida kaitang mayam na haibada ingada ba mayam na haiba tagadaba to laire haiba singdudi laire haiba ama oirani laire si BA MA LLB ni doctorate ni haiba tu kattana laire haiba oiroi ngang madu ngamba ibadu ngamba daga brain su
तौगदरिबा चीफ मिनिस्टर अमगी एडवाइस तौगदरसी याम खरे चीफ मिनिस्टर मन पुरम खंगदमने हारिसे ओय माना बदु लोइन खंगबा याब्रन मागी एडवाइजर सि चामी मथक्ता लेनेबा मपान थोंगी लेबा मनुंग थोंगी लेबा माना तौगदर मैम डॉक्टर की मतंग हायरे हेल्थ के मतंग हेल्थ के अफाव मैम कौरगा दु एडवाइस लोनी लो की मतंग हायरे एडवोकेट जनरल लॉ डिपार्टमेंट नतना सना एडवोकेट मैम मपान दगी मनुंग दगी तौरगा सा नत्रगे मो नत्रगे ताद मामा चिबु यागदरना अइदि सुमाइने तोल कर मैं याहनगनी लो द करे खाइ लितबली हाय लो की मतंग समा लोन खंगदमनेबा अदे चीफ मिनिस्टर दे उकिन नथबनिना मा काइन खंगजदमने हाबिदु यारोबा मरमदी पुनमक्से हेल्थ के मतंगदा लॉ के मतंगदा देन स्पोर्ट्स के मतंगदा वेटरनरी के मतंग इन ऑल रेस्पेक्ट मागे एडवाइजर सिंग योम देनेबा सेगी फॉर्मल सब सेक्रेटरी ना हाइदो ब्रोकर मैम सी मागे एडवाइस तौननबनिना ब्रोकर नबदे रन तौदोनिनाबा अदुबु विद द एडवाइस of the council of minister government si de adum leigini council of minister leitarabusu chief secretary na luchingba council of minister asina bureaucrat executive ti lare haitaba yadi hari se IAS IPS na bureaucrat oyaba legislature ti haitaba yawidna executive ti lare haiba yawaba mantri lare hajadrabusu secretary na commissioner na yet togodorim na ba then judiciary ma haitaba yadre judiciary ma law pass togodabani law gi malam yam kumna khang ma ogadamni adu executive amasung judiciary city lare haitaba yade masana khangi MLA aduna minister aduna lare hajadrabusu magi secretary ogadam se mantri gi personal secretary or adai ogadam se bureaucrat gi oiduneba bureaucrat ai sidi lare haibaneba moi loina khangbani moina thabuk tawbangam daba tawhandaba duna amani ko IAS IPS se manung ma panchina sini loina mitek mero kar loina khangadoineba tawbida duna amani ko lare haitaba minister mana lare haibo commissioner ama sijin abangam jadadana adugi mateng do pangninta dan pangdeba loina ngamamneba lo bidi legislature haiba sidadi lare haitarabsu yabanina adu ko asoiba amanaba malamaduna aroibada aina hajiningi lakadoriba orakadoriba se kwadi pamnabani do oidrena khalasi ke hatane na khalasi moi bo hunbanate ko laiba manipur praja punamang pamade thoktre na khalaba bhauda moi ti khoi ge representative ti oi gare na ai ge mihut oi gare Nabakishore ge meibon ge nang khoi punamang ke mihut oi gare ba matik sa ge ra sa ro ra hojik 2027 ga hogalak phauba moi oidorim na ba adoridi sigi manung da laiba chida laipa ki प्रजा सिंगी नुपी अंगांगी हल्लमनगी मरु ओइना हुजिक मी लिसुंग हुमफुगी मफम लेत्रिबा अदुदगी सरकार ना सिक्योरिटी फोर्सेस ना ngapi प्राइवेट डिफेंस ओइना तौग्रिबा खुल ngakpa हरिदो मोहिदुगी मायाम अदुगी नुथि जन येंगा लीगलाइज तौरगा ओ खुल ngakpado नोइना लान तौरनो नोइ सरकार ना तौरनि नोइ मतेंग चिचि पिरनि हाइबो ngamba khomjinba tasinba jati punamagase कुकी मैते ट्राइबल अदुगे गन्नागा पांगन अदुगे इवन नन मणिपुरी मणिपुर लेरिबको असि मयाम छि जाते कुंथ्रा मंगा प्लस इंडियन अतै लेरिब मयाम से मछि बताचन खंजन तौब ngam मेसे कमा दरकार ले एक्जेक्टली थैंक यू वेरी मच पाउंग कुकी अहान ओपनिंग इनॉग्रल episode sigi ahuba round the viramagi dama ikoi pabung Khaidem Manipur ki one of the renowned and one of the most respected senior citizen of Manipur senior advocate ni ya multifaceted personality ni aduga Manipur ki socio political issues amadi movement mayam da pioneer oina yamna chawna thodang lobi rakpa dum mese amakak ni aduga Manipur State Human Rights Commission one of the privileged aduga prestigious government ki Manipur ki institution sigi show han acting chairperson obiram bani pamu thaka chari kai ku buchari thank you mathang se ai kaka Nabakishore da laksa kaka da laksa ni muzi we have been talking about personality kana no oigedagi have a sim acho wahang ni mayam na khwai di pa mi ji kana no oigedagi sini but that will stop at one point mi magi maming da dum adu loi rani tabutabu live wahang ni ngasai pabung manina hangdok piramiba ngasai kaka Nabakishore na pukhat piramiba maru wahang singdi makhoi la akan da legi do responsibility do makhoi adugumba leader do change da ma character and quality kari oige da ge have ne acho wahang am oide basi hojik mang tari wahang di miyam na khwaidi ki pena da maru wafum khara gi manung da unified command je Manipur gi lakadori ba no chief minister sina hold to ngam gada have basi that's a big question
अदुगी मखा तारकपदा हौजिक लेरिबा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिदा स्टेबल ओइबा पॉलिटिकल सिचुएशन मा महाक पुरक ngमगुद्रा मदुगी मथक्ता अमुक बीजेपी की मनुंगदा लेरिबा मुकनबा मयाम असिगी मरक्ता collective confidence ama purak ngamgadra habasisu achobo wahang amo ide wahang mayam asigi paukhum do anoba chief minister asina pifam de thoi manipur gi marai pak ningba mathauna leiba state chigi ikai khumnaba purak ngamgadoba central leaders singa manipur gi interest confront over natragana convince over ngamba adung madu chingba ama changi loina manipur da leiba kanglu phuduma ki confidence gain to ngamba luchingba amagi mathausu tari kari habini Miraj, hojik se koi lai se 21st century ni. 21st century ke administration se ka ngasai ke kun suba satabdi da leba adu ke administration ka khara desum khena re. Yes. Koi si yamna technology da su yamna kari hai ni rely to ba. Adagi prithvi ki chaukhat pa ki lamjel se yam kanchilak ba. State amaga si chaukhat pa ki lamjen tanaba investment gi matang da lamjen tanaba aduna aikhoi gi leader oigade ba chief minister she mase he should be a knowledgeable person knowledge leiba mi mo oigadamni knowledge leiba haiba sida yam pak chawre knowledge ai se aduga legislature amo oigade ni na yaraga di ma llb ga tamak po oraga di amu kyan khodong chani leba ke chakho thorang tawgadri na ma se economics kuma finance kuma tamakpa mi oraga di amoira khudong chani adegi ngasai gi community amaga nuksinaba se gi yengraga di khoi gi anthropology ga tamakpa sociology ga tamakpa adugumba mi oraga di amuk hena line khangani suppose naga gi sanebi na kaino kuki gi na kaino maitai gi na kaino masida khenari ba kaino se knowledge sulai le ta ba sociology tamak ta ba anthropology tamak to ba mi ma da di inau no thokani ada samna aina haning badi number 1 da ko gi chief minister oi ba oi da ni pa se gi magunda he should be a knowledgeable person laik haiba mi ama oi ga da mani laik se yam phajana haiba subject me am si da well conversed ba second da ma se experience leiba amasu oigadawni ko experience leitana mioi ba se hekta thabak to busung amde experience ya je learning gi khwaidagi kari hani asoba minsamne na hai suppose hana leba ge administration da yoramba hana leba ge mla waramba minister waramba meeting waragadi amuke hena khuloi gani thabak to bu da ko adu hai haidana su ano mi ma hairoi haibadi nate ano ba isam chamba kari hani Miraj gumba mi amang si chief minister oiraga hekta ngasi phatloi habidi leite haiba ko na ki su innovative oiba wakhal nangi matam sigi oiba ahlona khangdaba sanebi natraga technology adagi chokhat thorangi laiba hongmo mayam singse youth sahi kunmanga da suba mi amana chief minister oiraga di amu hena madugi plus oiba point su sum lei hariba ko ada mari suba point anga sai gi kenona haribse we want a stable government. Stable government level matam sida leiriba all MLAs ruling degi obi support obode obi opposition degi lebi masiga yamna phajaba personal repo ama leiba masida phajana afaba good terms da leiba adugumba leader ma pami hariba leader of the house haribni chief minister haiju bo adu robodi opposition da leiba MLA singsi magi yikna munati hariba magi masi mangonda cooperation pina ba afaba advice pina na ba masi good terms da leba mi amaga mi tinaba ngamba loina ba ngamba adu mai gunnam su change hariba masi dain he ningsem ba ma yawi khoi ge kairau ge mele Rameshor ne haidna ko Rameshor na hari se kari hani khoi jati khuding ma ki leader sing mayam jati khuding ma si ko punna chamin na ba ngamba adu gumba khoi chief minister pami na haiba speech ma ita gi ba ai masi ko so ngamde adu ai khoi leader ma ga ai khoi khakti khan ba atoba jati singi wakhal na kari no ma khoi gi aspiration na kari no ma khoi mayam sing chu bo ai khoi punna ai khoi gi journey sida punna chamin na ba ngamna na ba gi damakta yamna ai khoi atopa jati gi leader sing shiva so gi kanu sing chu bu ja khoi respect to ga dabani ai khoi na respect to ro matong da ai khoi na respect to earn to ga dabani hariba madu gi respect to dana ai khakdana adum chawre hai bai ego da sum leiba ai gi power duna feel to gi dana as ai di adu ni hai dana adu mai wakhal to raga di atopa bo handana khalaga di ma gi
development ki journey magi administration ki journey do success oiroi haribo aduna koina lakadoi bana bu chief minister sira pambadi leiba diverse oiba community khudimak se plural oiba society da leiba khudimak se chap manana ba miyong ga yengba aduga makhoi punamak chamina rama leibak thibadi khoi gi hogi wa thodok sida hojik phawu se koi meitai ki chief minister hojik resign taribo honorable chief minister biren sibu cookies civil society organizations in toina hai madi meitai ki chief minister ni naga ki chief minister no bo haideba cookie ki chief minister nate aduna meitai the partial oiba sugum gi mienga tawre se masi ekoi pamde akoi ki chief minister have se is the chief minister of Manipur, he is the chief minister of all communities aduna makhoi mayam se community mayam se punna makhoi ga cooperation phangba phangna ba khona ba adugumba yamna kari hani hai singba adugumba nupa ama khoi darkar wai manga so point nang hangi sida anobu chief minister lakadri sina unified command ki chairman oiba yagadra yaroidra madugi assert toba ngamgadra ngamoidra base kaitang aruba question ni aduga ain gi matung inadi chanebi gi matung inadi unified command ki chairman said all along chief minister oina lakpane hariba koina thabak toringe matam da su adubo kashmir guma kari guma mafam da irang thokum matam sida mai governor ga unified command ki chairman oibe yawi aduga officer mana security advisor gumana smai tone unified command ki chairman ohen bese koi manipur ki chief minister ki chair jubu ikai khumnadabni hariba mangonda gi leiriba thabak kudimong silakadriba law and order gi matang da coordination cooperation intelligence sharing kind tawriba kholiba mayam sing ki da chief minister da gi mase lokthok base central government gi khujin thorangni koi hana gi chief minister Siri N Birena Karim ta Haija Bangam Dabadagi Masi Pitokune and Koi Logani Aduga Masi ada Kadihani Aroi Badina hanging every no Gulaka chief minister Sina Man Kariguma Tabamatoge wrote me Amatoge Haraga the unified command say I Paga Davani and the central government the Haiga Davani Central government Yanabagi Matungina Ma order to Ogamana Pashin Gadavani he should own the responsibility Tawriba Thabak Kudimak Mana Sindu Kadabani Hariba Hojikti Manipur Labase chief minister Hana William Ma the background the Laraga Center the Pirak direction the Matungina security advisor the Pirakpa Kangde DGP the Pirakpa Kangde everything is being on the Pitokres chief minister the law and order give off from the Karim the later Bogum Tawi Masi Yam Labak Tibani and another chief minister the Masi Iran solution get hype targadi unified command say man Paigadabani I must say assert Gadabni. Okay, yam precise but a very convincing point Mama Tambirambagidama Equiki one of the most respected senior retired bureaucrat officer ni Aduga Ekaka one of Nabakishore IAS Kakabo Takachari Kunuchari. Thank you. Manipuri public personality ni Kakabo Takachari. Loinana, I Matanzi, Ozamai Bondalaxi, Ozamai Bondalaxing Bazi, Yam Moro question, Amaka Hosiksi Labazi, Aquina, how's screen they could overlay the Chief Minister N Biren resignation to pictures Equini Yanganda, Masiki pictures him after the Equin Urivasi, Magi confident cabinet among the council of ministers sing adu mahaka yam naknaba MLA mayam yauri around 20 have tare legislature mayam si magi confidence labor mi sing si yaurga ngang si resignation si tender to bani nakal moron da mahakpu yada basi around 20 muk lady BJP manungda hauzik anoba chief minister ama lak pasina magi dissident kangugi oina solution oina koin ugadori bra natragana another riff amal lagna bagi ahuba mo oya drive ji aso wang mo ide ozamai kai photo pini masi koi na yeng ya se Miraj koi gi hariba dissident group ka hariba honorable simsena ngang resign to na bagi the governor gi Canada bubble the chang na ba hona ba da asum yeng ba da hariba madu chating amang sida kamaina tawi habam tamda koi public myam da asum haina ba makak le masi koi kamaina tage habam tamda asi athu bo matamda yaraga di assembly mamang da reshuffle phok to wi ai hai bigi makak rimor masu lami chumbi ai adumaina ngangna kiba myam da aduga media da ka lami chumba thaga kibale adugi kana gumba khadi aduda lapam tam honorable simchana kawam tamda reshuffle to da male na changsilaga
ba MLA singsu yaungudaba male madu maraktuda adu kana kumba khana honorable chief minister sina masiri safal gi honorable unaraga soidana highway rakadra highway gi wakal unda thajaraga rapa su yaw muni khali adu honorable chief minister resign to resign to no bagi damakta akhoi pisirani nokoi council minister sing loi mo lao MLA sing lao haibadadi adwaina resign to no bagi damakta samina si lao hairagati kana ba madu marakta yauri basingju lakta basi yaiba aina sum lojabda adubu ngarang yaukhiba myam markaja haiba reshuffle tawragadi maduda MLA minister ma oina yauhona bagi damara honorable governor unabda brit tobam tumda yahoge na su sapasu yaumi hai adubu haiba asama oina mai chana pa yaw musu soide yaw ngudam male ba aduna hojiki honorable chief minister gi banglo hek yobadedi aduga thokakadaba governor da sum chatani habam tamda hariba ma yumdigi la honorable chief minister governor da sasi habam tamda haiga lakiba mi gi thamoida phawang gudabudo ana mukhadi ona tenana ai resign tawrani adugi chapmina si habani hababduda kana ma thamoida phawang gudam male na khali adu ani subadana ina thamjaning bana hojiki hariba dissident group ta leire dissident group ta BJP within BJP marktasu aduga atopa party marktasu asi ngang chapmina yusu yawi NPP ki khai yauri aduga JDU ki yauri aduga sumai ka mix up ka oina chatli BJP khak natte jongo moro bedi council of ministers sing chatli NPP usi yaw chatli aduda haiba aduda hojiki dissident group ta laiba sida aidi group sidi hojik masida tawrubadegi mokoi within BJP makta conflict muk thokra habde thokan lairabani sidi thokan lair already thokrabani aduga resign tawbadegi thokpadu nataba resign tawdringedi thokan laibadegi madugi solution purapangam dabagi makta ngarang honorable simchana resign tawbane lojai maramdi within BJP makta conflict adu center su aduga state laiba party gi leader sing chu masi solution purapangam dabagi makta hariba resign sensi pibane na koi losi aduna masida koina yemu yabadi masiji khudong sablo ekhtang thamjagi hariba conflict ani within conflict thoriba BJP group asida hojiki leadership matang dasu hojiki aina sum khang ujabada aina aigi thamoida phawbada hoji hariba conflict thoriba group hana puramba group ka hojik yadi haina dissident group na toriba da leadership khanbe matang ro su hariba dissident group ta gi khalagadi problem lei roi dra na khali example aduga kegumba hojiki hariba honorable chief minister biren rusingba da yawamba colleagues moigi back te leriba market gi center na leadership khan matagadi haribadu conflict se aidi sum lai khigene khalli maramdi hariba conflict asi within BJP market orgasu hariba jiki asomda group ama dissident da thoiba group ama leriba market gi khanba haibadana solution mo lakani khalli anatabida atopada muga hana puramba government side ta leriba adugi degi leader phabani senior ni anatagana asi matam sana party gi leader da sum leirambani khodambani hana toba targadi maduna hena muga conflict leidibo conflict asidigi ahenba muga thokpasi hai aduna masigumba thoktanaba akhoi pajamia na pamni sidi atei nate manipur pajamia na hojiji pamni sidi simcha simba simdaba nateva मुरुबी हाइलिबो सही अनि फाजिल लकदब इशू असे मसी सॉल्यूशन लापुदुने कोइन पामिसि पजाम यामना अदुगा हाइलिबो विदिन अखोइ मणिपुर दा लेलिबो ग्रुप अनि कन्फ्लिक्ट थोरिबो सिसु सॉल्यूशन पुर सेंटर मसुं स्टेट सिना सॉल्यूशन पुरपुदुने पामिसि लीडरशिप ती अनि चेंज तोबा बिरे लौथोकबा अनोबा लापा लाक्तबा दुदि पजाम याम गे अपाम नते होजे इना थमजनिबदि मरमदि अदुदा लेते बट
Lady Iran solution, but Solution Pamba. How you like is the leadership canvas the government of India, the central government leadership, BJP, National Party, Amagi Oina, leaders in Bomatam, Manipur, the same solution for Kena Kalmataraba, Manipur, Sushi, solution to the Puraga, Nena Tana, the peacefully coexistent Lady Jati Punamasi, in the Tamaling, 100 leadership canvas, Tomo Shengakan in a Kali. Political viewpoint yet penny a quick Simana Mana a quick central palm against the Nangi, call it stake against the Tawi, call the party against the mind Tawina, Moduli leadership. Kan targeti high issues is problem soap to roy and loge a same Manipur the Mota solution propaganda aduga state government amasung central government asibu tayap to raga high parja sing issue a policy mak putoraga in a tamla hembanga mugaba leader to the same kan Phoamei and loge adubu high issue kan tamda a central government na honorable simsir Puramba resign to keep honorable biren Simsasibu, Lokning Laga, Loktok Pasunate, Aduna, Lokning, then Loktok Kibina, already a top group to Pire, Mako group to Piri Haragadi, dissident groups of Hozik Akanba, Labadigi, Hena State, Low Patadi, Manipugi issues, Kasar, political issue Rakani, public issue Rakani, solutions Lapongamoy, have a say in Tomcha. I know what Minister Amakan BJP Manuguato solution Bangamoy, Masi. Fazana mishandle Tauruba Taragadi, not Dragana Fazana handle the Udu Taragadi, another BJP the 12 pursue Yai Havagi, Wapam Amaditami, more than selecting a new chief minister, Ladyva issue, Ladyva conflict resolved of Duna, Hena Miam Pami Haba, Massimian Paratin Haba Fonso, Tamirami, one of the most respected civil society social activists, Ozama Good Fabi, Masigi, 100 rounds, your Tagachari, thank you very much. Luna, I could give any super round for this marathon discussion. Notice dialogue key the Makta, Manipuri Sangai about public personality sing equivalent Levire, Taram Noxege, Hamza Taram Noxeri, I could give Manipuri, one of the renowned social activists, Manipuri political activists, or Sule Viva, Yamba, Ame, Ashang Kasar, a very outspoken and very popular gentleman in Manipur. I am able to thank you very much for joining us. Duga Anisha Taram Noxege, all Manipur Vice President or Biba, Aduga as an activist, political activist, Aduga social activist, I am now outspoken in a Wangang Biva, a very popular face in Manipur television, Ozapi Tomcha, Ozasu, Taram Noxeri, learned advocate in Manipur High Court. Loinana Manipugi public personality, one of the renowned Aduga Yam popular face Manipur actively. For the last few decades, Manipugi socio-political issues, Mayam actively participate in the field of journalism. The Mayam Punamuna respect of one of the senior most journalists in Manipur, a very respected gentleman in Manipur, Egi Oza Yambem laba, Oza Taram Ucheri Kuno Ucheri. Okay, Oza Mike of the Panvio, Patsanvio. Okay. No, from the lady. Okay. I Oza the Gedam Hoge, Ozana Mike, Pana, Aduga, I could give. Manipur Jose Queen Tamzari was a new chief minister or a president rule. Another chief minister Manipur, the Lakado Libra, Amazon Tragan, the president rule Lakado Libra Hibasini, another chief minister Lagadi, Kanakana, or get the Hamad Ozagi. First reaction. Will be at the Mina Hapatable. The happy Sigi, Moy Kunsa employ labor to Puna Pamina Laga, Kotang Laga, Hapan Magi. Wapam Yaw, Aku Mamma Sakiba, Hogiba, Sidibirin, Amuhan and Kanim, Moy Kunta and Toy labor, Moy Tered Captain Yaw Gibri. A canvas, Madu the Yawba, Cabinet Minister, Manguna Kon Harakman Amako. Amana Tribal Yamadun proposed Oraga, Amana second Oraga, don't can give and have go. Toga. Mayam Kale and Kutang Yari and Duman Togi have Neko. The same higher democratic process, some of the me Sam Labada, Young Himatuna, support organa man leader, higher the way Potum Todi about. This is a fact. Yes. Yana 2017 election is Togide, 2022 election to 2022 city, the same thing to the Yorumba, I give Marup Higher Dramana.
ꯐꯣꯟ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ 3 ꯈꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ 3 ꯇꯨꯗ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨ ꯆꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏ 10 ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯄꯥꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯟꯇꯤꯡ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯐꯃꯨꯡ ꯄꯤꯔꯛꯇ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯔꯤꯖꯤꯒꯅꯦꯁꯟ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ all the media channels mayamsi predominantly moise they running their show with the tag that who will be next chief minister of Manipur sineba sida moye pi mi maming si too many and too much ado masing yam re BJP gi luchingba ama ani yamna dignified oina yamna clear oina precise oina leibagi muhuta mi maming mayam chongthore ibase oza kari ginene lowi why kano Manipur ki chief minister se yam tanargadi phangdabane masai oza legido oza tongpo ki matangda ai khanghawe okay what did you mana tanamse kai phong tanage da speaker board ba choki ba mapan doksal ru okay I mean, he urinated the speaker's chair because he was playing my 10 schedule lacking gi manang kakhan umen kakhan pangam bagi speaker ki power kana phok tawge da 1993 gi horak pada assembly election se floor da treasury ki time thole ga opposition gi kunmari leba numisda mana hai ne how leader of the house or the busiga leader of the opposition se yana raba tung na postpone to mathangda punbatana treasury the full opposition taru khak okay now this is the kind of game that's been played okay adura ina oza tom pokki watang se khali se yam tanre ni phangde ai yam se oza ni pam chan o hi sumana same oning no oi ba na te ba ai khangwe matum da MLA minister ma mai gi phama me ko lungda unem se phokar ga ina hameng thong se mo hameng thong sarga thuaram dai thong ba hameng cha sra amo hameng ja ma tan tri gai sarga thuai ma tan mati hai nei ne ko now these are things which I know, which I experienced myself okay and ozani sang suna hayeng tu ne hai gum dang si gum se nungna walam se mai press conference taw ma ibungo this me am phamen da ai su ko birak ba ya brain hai ma he would have come mai di sakaru ka de namu ko ai ozama tam theng ne hai ko bungsun patol ma khai tare theng ne hai hameng ja thogre hameng sa gre adi lagi hoi nonga la ma dum tu le ayuk to budai ni de phedi we ni I re ba ko ozari sangsiam phaba Manipur ki long saning and duni ma to ring ma dum pa pungani de tu dur jo ayuk ki pung manga da man ma sat ke bai to gram ne bai ni I bu aki rangalu da okay now who is going to be chief minister hai se hanaki sida nan amisa unani salaga ganga snan tawu party am ne ganga san ni na ri smayam sina amana pa pok piu hai ba ma amana tung koina le go roi punsi sida fazana tung san kano tawraga maning ma tamna thabak to ngam jana ba haina khuram nei ne ba adu aina khanba da ganga snan tawu party singudi sat khirba silman nuga nakni haina khan yar ka do man de bagi pot am su tar ku ngomi ai hai se ganga snan nu sa gi kumela do du yam phazare mayam kara ganga group le no haina re ko haina no but ganga snan party hebam ne ko asi su kanu to yam lu sin Nagpur gi RSS ki headquarters da kari haiga de gi hai se RSS ki yam nakna ba ma di le ma su gi manung sida mayam nu sing mayam congress ki president ora maga BJP da yok salaki ba Silman Gobinas ko mamang do yarwe na mamang chief minister na su ma kano to ga lobby to na ko yarwe hen chalaga an Nagpur nang na ne Nagpur na ya hun na yarwe har ko de yaw ge ko aduma su nan go ganga snan lu yaw re ganga snan yaw ru bagi madugi
pa me am mo no sen sala ka dra sen slo dra de khang dra but he has very close links with Nagpur RSS headquarters ko RSS the high visit ka be any government in anywhere in the state of in India or the central leadership Manipur matang si bangwan bagapat na se meram pilu with they na kan som na kan matang ano tau grido I don't know if people forget but Manipur center ga no miyeng lai se mon bagot na Manipur si yam yang to kun ba le no thok pa tau ga to roi na ha pu gi hoi koi pan ma chen na gi to khoi ma sa pa dong chen repeated public statement mayam thok ra kan da adu ne ba mon bagat yam crucial statement pi ge mana Manipur matang siam crucial way no ke dong ge to ra hai na hai gi po to adu lak pa ne ba okay adu one da okay oza sida hoji ekoi few names ekoi hoji lei de national media ayam bada India Today da India TV da then News 24 da News 18 da mayam sigi prediction loina moi photo mayam hapna dan leire some of the probable names ne haidan puthori ba mayam je yamna unpredictable oiba oza sa thakpio mayam amasu yauri habatai sigi mayam sida hoji maming khara yam mapung ina panari ba je hoji mak ekoi ozana panyiba ming amasu yaure longest serving legislature in Manipur yaure Sri Govindas Konthozam adagi handaki magi dissident oina khwaidagi state fast madam sanga lakhi baje Thokchom Radesham one of them le yauri then TS Bishwajit ko BJP gi hojik leiba BJP gi legislature mayam sigi marakta BJP gi oina khwaidagi senior most oidoi sidi ma oidoi ne maka then masina tabada another very close to RSS si ekoi RD minister ekoi Khemchan si so amani haidana masi so mayam predict tong no bada dum yauri adagi haiba maming si yam then very recently yam powerful oiba figure mo ina BJP manu da lakhi bazi mana constitutional position am so pai ba ekoi speaker TH Tabatas yam tian matanda he became very powerful figure in BJP sigi mayam si BJP gi probable chief minister singi maming pana ba yaure ozai mo ke pan bu di pangpa pan ram gani ko sai gi ai su ni hai na bai wan ne ba ko chief minister ni da ba kana ya gu da gi people wants to become chief minister but whether takdir da yaw da ba du ne sri biren ai lai ba ka tamam da pai bu ne ha bu okay mai takdir ki wa du ne adi wan ne da do hojik le se card game sana ga di juwa sana be card ai na quite a powerful card by is set up in Pai Bank. Because he has the fate of 5 JDU MLAs, 4 NPP MLAs in his hand. Okay. I was using MLA Karatika Riley get came Yauri and Hide Ebaco. Came Yauri set up the game and Hide Eba. Came Sanagra. Came by the Kang by Uzikan the Tongi BJP Lakri Mamanga theatre. Mayam to ngak na sian na sa pizza pitak na dom tiang lengan na dom tham ban ha ko adugi potu da la kani la prain khale thing that is a thing aduga resources su was contender in 2017 na ma ne he na BJP manung da vote phang mun ha okay he had more votes supporting him than Sri Biren ada BJP ki wakalon na Nagpur ki wakalon ha ka BJP wakalon da Congress da param tam bi no di satu ga khoi na ma chim so han ma ngami hai ba gi kanom to biren se plak to gil ong nam salak bana biren himself was not prepared to be chief minister okay adu gi pot am lei adu ga experience ki har gi Govindas is most experience adu Biswajit Suma su something Govindas su Gobil phone of Kuru ni hum sakhian tare the Biswajit su Sri Biren phone of Calcutta the came to the Pakuru mani sakhian tare ko I'm tam ko I don't have facts I'm subject to correction ko tabe wani tabe tare da Biswajit su Sri Biren phone of Calcutta came to bagi mangu su BJP high commander nangwon adu to nu hai bagi warning im the like entai aduga Govindas ha pina Babu Gina Gobil Phone of Bagi game Semana Tawian Tai Sang Delhi da ko. They have spent crores, they have crores of rupees in their pocket. According to Pasama Satpo the Mana Kuro Yang Kung Satda hiring the parting at the name. Okay. Now that apart
Raheijudin is who Talo Dreaming. I wrote Raheijudin. We have never heard of him for many years. Madly, the Queen came to him, and he could have the Amisana Marco, Rika has a curry in was in a Queen Kanisa. Maybe he has some Maggie de Wanang, the video entrance or in a man told them, tuck, Dum Leima, but Sato Tayam and his mad delay, Rankle. My means who are targeted, Iran Horokbada, Bahil Taluke, video, the man Talukuni, Hotpunika, Habagi, Manung Nakari, the Pangang. Okay, but that apart, we have not heard of him. Public statements, the people, the Marco is a curry, you know. That's a big question. That's a big question, okay. Why is he called? I mean, it's not about that BJP, long standing Kadaram Sulay, Hanasu, a soul from Parama. Accusation Hapson of one Hapson of Busuyarico. Tatuk Manung, the Amu, election Dodin. Ludi, Minnesota, Lepasu, Lep, Ragasu. Tatuk Manung, the Mate Pazar, sings the Manipur Pazar, singing the BJP, what Peter Piru, dressing them. That's a bigger question. Thank you very much. I may Asaka Sadalak again. I made the last name was it. I mean, personality in a character in a Navagi area, Sima public Yambem and Depot line that was it later. But question say, Pauline Hockey BJP MLA Habatare, a very outspoken figure, leading figure Habatare, Cookie Joe community site again. However, Mrs. in the Tagalog posted the Hadivasi Cookie Joe community go in a Hanadagi Tanduna Lapa demand. Union territory with legislature have a Zimakogi demand or Gadumak Legani, Chief Minister resigned to the city. It is just a precondition to top Haidana Tami. Aduna Chief Minister and biren resigned to Magi Mafam the Mabu Central Leaders in the Laktuaga Tamba Habasina, Cookie people sing epistogani Haidana Mayam the Panarapa, Madu calculation Domadi, Cookie Civil Society ITLF Yauna, Makogi demand separate administration. In the form of union territory with legislature, say, Handopal, Masina, aspiration, Haidana Fundu of Wafamza. See the gate when a command reflect away, come on, young, Miraj, Hujik, Aquina, Dom Nainagatavase, Yamna Luba, Duga, Ani Tokla Nainagataba point Malay Habadi, Manipugi situation, say, Jumna political party crisis ama within the party or within the government ko where they aduna mo weba adu hojik Manipur sida situation je yamna mayamna khangli sine sigi marak sida the political party ki crisis sidi adum normally layaba mamang da so adum thop su laigani adu hojik ki thokli basida hojik akhona haiga da base khara situation sina go khara luba chumna akhoi ki hojik conflict lairam da na Manipur ki hojita normalcy da lairaga chumna political crisis thokpo erodi akhoina yamna straightly adum haiba ngamme ko adu haiba yadaba ma khak leiba adu su aware tawsi adu ngasai ai point to lak jage polela hokip kumbase akhoi asig politician je uji Manipur da maitei da amani targa lei naga da su targa lei sen haiba da ma stay for MLA mane but beyond ko mana adum ngang tawe challenge dum tawe ba huji thakali bisu yengo ko aduna aduga mamang da mana taw mayam do ado akhoi da targa lei haina ai adumaina hainingi aduga huji ki lakchaba da huji ki problem se akhoi ki chief minister anauba sinba ko kanana oiga dage or president rule hairi ba nangi kaino se da aidi Lairiba situation aduga akhoi politician singa role iba step puna maksi yenglaga de chief minister su adum thamlamlaga matamga PR thambasena akhoi top priority oi Manipur gi di yamna khwaidigi phajaba adugumba solution ama option ama oigani na idi haininge bako mase praja na PR hairaga ta kibse khangse kari no ina hangjaning badi adudi sidi mamang su PR mayam thamena ko aduga 3 months ki or 6 months ki wari ne go adu PR hairaga heta praja mayamna adu ikham khanglaga PR lakrade akari no ma mate mayam se loina shigrani hakrani haibu monga kari no PR is also a constitution article 356 ne aba ko hoji government salary se article ne aba so PR is also under constitution of India but why should we scare
adu kari ki tamo pia pam daba haibadi adu na hojik tawnabu ani lasting oiroi hojik se any master y z na cm oiro su ko hojik thokiba cm sina thoknaga mai party sina tumina mu leiroi ba sum adu na mase lasting oiroi adu na madugi political game ama sanaringai da sonda khoi crisis se madu da focus to bung ngamo situation se control to bung ngamo ba political crisis ti once like ready hojik pia la election la khadi phare adu la tredi 2027 the election mu to guni ko 26 publicity hojiki crisis in the government pura so hana mamang da leibu kum da leira kani ba 2017 da gi akhoi gi 22 pause kana to bu kan da leira so madu gi problem du to gale 22 gi alopo government la ga lakhiba gi crisis se adu hojiki lang gi manung da makhoi gi war to na ba si am di khenai ba ko adu na masi khenai adu na sai gi 2017 da khoi ne yangse yamna mayamna expect tawrambase aidi topic ta chapane ko kanagi favor nate akhoi oja biren na hojik gana oibisina congress ti gi thoklo change da mabu kaino piba gi khan khibani adubu adugi matam da de yamna BJP gi party gi oina de integrity leina ngaglaga leiraga senior most high tara ko MLA oina leirambadu de matama tu da ts bisorji chineba ko bisorji chineba aduna mayamna bisorji na oibiya hena aspect se leirameba adu certainly jenje samal laikre ko adu de gi asum da oira khre mo oira ga dugi karano khra leina re se ko tamon haibodo adu leina ga 22 se da anoba ama second term lakre second term da so mayamna aspect amu tawram se akhoi oja biren natraga bisorjit babani si race ne ba atopa picture lakte ba 17 da hoji sadhiram hoji ke finance secretary finance minister do mana laraga sida decide to party ke office to go ada haida mana choose adu kanan oidara haibase adu gi race de same gi post the race to rambadu de oja bisorjit ka hoji ke oja biren ne ba adu bu kham ka lodana oja biren da mu ta khre ba ko adu gi maithon mata akhoi na bisorjit ki da dum uwe ba adu di pu khre adu di mathang hoji ki crisis se laraga sumai lakre aina la chaning bade adumai na yengba kan da de poto dumai na le adu bangasai yamna longest MLA hairadi oja Govindas lere adu ga hoji ki crisis da most number front line da chatlaga openly tawai de akhoi ge oja Ratisham Haroki se asiso mo were adu ga sonda oja khemchang gi sisu ngasai haibukumna adum speaker oirambanena magi su race adum tawdabanate aduga handa recently president speaker sena rolori basisu ko namna chawe dubu hoji akhoina aina lakchaning badi the problem is akhoi gi Manipur gi hoji lairiba political party lairiba sigi jahaz ta tongliba mayam se masigi control se sigi driver se jahaz ki driver se si Manipur na oidini Miraj ko masi center ko ada center de like bamino oikibni na remote to ada pai khrabne na akhoi na hoji sida madu mada hairazu yamna madu oigada bo opposite amu lakani hoji so opposite lakani hoji samit patra laraga laralami nare adu tawre ngasi impa hotel de leiraga ama kokhal leba ko mai taw leira ba aduna hoji ki jahaz tawliba mi kontrami thoira ko mi 40 ra mi yankhai se masigi remote control se Delhi na pai aduga sigi driver se Delhi na tharak pane ba driver oira chapane na hore mase adum left lom da right lom da thoraga chumna thoki gidra left da tawraga somda accident ta da abdi khangre ba driver to khoina oidra bne na aduga remote se hore pung paro da make ke abra hayeng pung taru da make ke abra da remote se make da ba ma leria ba anu Manipur gi politics se analysis to be atre rama sawal to be khre it is opposite and beyond it is something quite different beyond our expectation so this is we call akhoi se mase kariya sera totally politics today akhoi se side ama the fail oi khre abo okay I mean there is a big question I mean hoje puthori ba certain critical aspect ma ma nei na pasi achobu question nam thogle cookie na biren pam da bagi specific reason na to ana leire then dissident group na BJP mangu level legislature singna Syrian biren pam da bagi maram si ju pot ngale ani jama ga ma na de now the bigger question is central leader singna chief minister resign to hingado bune haiden lori ba what upsa masiki behind the malum da level reason se kari ne lo asidi hojeki present situation da ko plan to ba adu gi mari ne haba taradi
why the central government has silent for the last 20 months. Ko, si question liable. Aduna, sigi issue di 3rd May 2023 the top ne. But adu laina 20 months say same order na how the question is comes now. Sigi problem ne ko. Aduna sigi that means our people, our politicians, our leaders, our legislators, they all are depends on the central government, and these all politicians, the so-called Manipur politicians or MLAs, it is handled by the central government, central leader. Senior aduda dum loina lere. Aduna moina sida puthoninga puwe adu tawninga dum tawe. Aduna question di hojikti oja President CM and Biren Singh se mahak sinthopo kanda, is it truth? Achumba waiga solution se lakadra si question se mu thore ba no se ko jam haina buana it is now become a black game adu be tarade why the center leader or the government has kept silent ko for the last 20 months adu de mi khra sikisno hybrid question chawe ba adu hoje I on the high wire is asidi lal leresu laitresu chief minister simbisidi party ki within the party the lay political game the lay mean MLA sina CLP leader say pamdre have tarade madu anytime no confidence motion changbaya. This is rule. Okay. And adu de no confidence majority yenga governor da aina government form tawrani hena leader amana che thaga claim tawna baya. So to remove or the replace of the chief minister is not related to the war or the conflict. The same way there, it's a fact. But now the people are playing the game. Aduna silanda taisala the cookie singsu ngasai biren lotho atu na haibase that is their game. Adu di mogi politics ne aba akona khangda base. Aduna kaisuna to this is nothing related to the present situation. Okay. Ko aduna hojiki yes hojik biren tokre adu me ke dinga sa jan haibukumna ngasi ki se chief minister lotho rosu amata rosu assembly phamlaga no confidence motion local floor the test or the authority about system rule ne haba adu we position mamang da hoji resign tawkre resign pe kre bigi masai ki assembly le ram do totally cancel tawkre ko adu na hoji se adu ke tawem ba marak se da hoji center na ada tang tarani thoi da delhi da mu kawre haire ko adu asigi game se adu so se da meeting tawraga BJP ki ware de BJP ki party da phajana meeting tawraga MLA mayam do kala na adu de second hoji ma tokre who will be our CLP leader? Haida, Otogo the report never. Ojiti, Chak Indigo Kuna, Chief Minister Mawelo, the Chief Minister Kandeshu, our center na Spunda, fit Tobiga, fitting Tobiga, Mawelo, Haido do the Haido Togo the river. I call you mean a Kandavasi. Okay. Say, I don't know, democratically or rule did I'm the show. I made the question. Finally, Amaina at one time, very outspoken and very vocal against the establishment. Manipur state government, Sigi inefficiency and ineffective over Magi natural governance. I'm going to question to Matam Paida. Amaina, I go the chief minister, Matam Khaidem Sino. Aduga sigi irang se ai lotion ge na amaina amdang hai bigi ko now hojik chief minister ji drop tawre now a new chief minister is coming amaina matam du da hai gi ba amagi emotion amagi rationality do ado how would you like to advise to the next chief minister to solve the present Manipur crisis? Ado government amal le ko government chief minister se full power ne ada situation si de mana tackle handle tawgadabani control tawgadabani haibane da adana if I were safe go I madu control tawgani haibane ba ado hojikti akhoi problem se lubasina control tawbu yadabase center na masegi kaino se pai khre ba adana control se tawbu yadabagi pot se asidi lak chabane da aina haibadi adugi ne da adana hojik sidi just acting ne ba cinema akhoi film director mana adumai toro Am Toro have a Tabudu put the Ado, I quite have the politically the Lepalaka that they do Tabuyade, Habane. Adina, Messi Siena, quite Manipur issues a talker, issues to talk about Taraso, center now, Masida games Hanaram the Tarabi. Chief Minister the full power P on the Taradi, Chief Minister Mayu Matau, Pazana power Chalabukanda, issues a control Tabu number of Habaneda. I think you put to the Naina Laksabedo. Adina, Hojiksi Adu Oidre, Habaneda, Adu the Big Tamata. Adu the center the challenge tawsu tawgadabani haiba I want the noina
interfere puntaw tawraga adu ada tawradi ai chief minister oibe gar tha leite ai to su tokani aina tawpham thokpa stage ai gini aina tawpham thokpada aina tawbada noi maram cha na khut thinjangano haibido madude lepio haibine da khoina haibadi adu hoji anybody Mr. YZ hombo chopa lakera adu gi stand the lepio adu the left the lam da tarade hairibo problem solve ngamoi haibine da maram di ada tawro taw haibada adu bu hoji yelibo sanaribo game sidi laptop madu chap chayaba hoji larasu any sema mo larasu maming da dum same oina masai mamang da level same gi adugi just adugi acting the tawu da ba mang khreba maram di even hoji CLP leader khan da phabu da center da kokko tawri ba mong se ko aduna aina adugi line da haibna aduna problem se it is within the state of Manipur. Yes. And the conflict is within the state of Manipur. And the who are the cookies? They are belong the citizen, some illegal crowd, the citizen of this state. And Chua Chambu Adu Hai Aduna Shiki problem city within the lay. Aduna chief minister now, not the present government now, without external interferences, friends ko. Masiki directly chief minister amagi power to chalaga tobu kanda de present situation se control tobu ngame adu namki du karino hayu kanda center gi interferences adu gine na ami sana jat hairaga ko adu ko na taw leba madu gi style du da hoji ekhoi gi politicians sing se adu da challiebo adu hoji anova ma same khalar se yare thore khanbagi rule budi tawgani facility enjoy tawgani anything tawgani but the center they same apply to work niya ami sana adu tawgano adu nangi thabag nate namadu khut hinjagano ko han haibu kumna tampak tan nan yengo jinga nai ni yenge haidana jinga free ka tawri sidi ai jinga ami sana yengni ni yenga nomai pai bol sana ri sidi adu mana yenggi mai natro sonda di yengo ai phajana akhoi ni ni amo isana sonda di haid adu de work to machin chiba haidamne na ai bu tampak ka yengo ai na yenggi phajana yengena udi gari chapda adu noi adu pha khot na khot taw phajana yengi ni se ko adu sonda di jinga di ni yengi da na khut thin me yadan so anak 30-40 km da AK pairaga esla pairaga bol sana phawda akhoi phaba ngamdri sidi adu ne da ai haijari bidi adu ki tamakta doina family ba chair family ba du de moina phamo adu tawai da taw khre soi khre adu di lan khre adu ai on da tha hu mari kha pbo ai di moina haibu du da tawroi haibu ne da hujima na hamu question du go example ne da sidi example opposite the pb ne da okay anyway thank you oja sankasar thagachari loina na khoi ngasigi north east dialogue yengbiriba khudingmak ekhoi ngasigi topic ekhoi ki new chief minister or president rule hariba ngasigi ani super round gi continuation si hanba first and duga first half haigadra sigi first ken wasi ekhoi gi ai inau Miraj na baibi gre makhata basi dongi host Heeyai Leima tungbramna mayambu taram nokchab galoina ngasigi panelist ngasigi topic asida mapung phan bigani haidana isa gi oiba warol kaya ma thambigni haina lengshin birbai ai thangnabadai Oja Sankasar thagachari thank you very much Oja Tomcha thank you very much aduga khoigi Oja Yambem laba busu thagachari thank you very much for sparing your time and ngasigi topic asigi continuation makhata basarukasi adong host Heeyai Leima tungbramna makhacha thajage masigi yaba sumyam dagi logjage thagachari myam bo mohana ai gasi hujik ekhoigi Oja Yambem laba amadi Oja khoiga sang kasar dagi pukachari ba topic ngasagi khoigi new chief minister and president rule hai ba topic asida tongan ba Oja nigi warol thambigre makhacha thaboina Oja Tomcha daina lakchani badi Oja Tomcha hujik khwai maru oi basi chief minister anoba masille natragana ngasagi Oja Ashang Kasar na haibiba president rule laga khoina yam ki doi maitai ekhoisi loi shiragadra kaiba sigi questions isu hangba yaba question ama khakneba maduda aina Oja Tomcha daina lakchani ba wafam sina ngasagi ekhoi CMC sille hairagasu hojik resignation tawre ngarang resignation tawgre magi council of minister yauna ngasai sambit patra yauna adagi state president akhoi esarda yauna adagi di khoi tongan ba MLA tramari NPF ki MLA yauna resignation je tawgre adubu nakalamarom da tawriba resignation si ngasai
biren pham thadok pasi ngasai BJP manung gi pene da mayam leibadagi ni haiba warol si oza tomsa mayam ne am toina haina ba war ma wa pham am khangni adu bu lakchani ba wa pham di masigi manung gi pen da basi MLA masa masagi oidori bra natraga na leibak ki oina pen da ba leibadagi oidori bra haiba wa pham sini oza tomsa da lakchani se aduga karigumba lanai gi khudong chaba fangnabagi oiragadi maduna maram oiraga leibaki leiribe irang asina thairaga layagi interest leibak thugaiba haiba yabra aduga masigi leibak masina leibak kan bangam doribra tasengna anaw siyama masilagana kogi hainaba wahayama leibado all wine in the same in the new bottle haiba wahayama ozatom sa leidana adu ozatom sa ge mot kari leik kamain tawin tang thambio masigi matanga hojing asigi khana nai neribisi news minister or president role have si ni siga mari lenana hang abc da akhoi hojing number 1 akhoi ge hojik ki potsima akhoi su madu hangbireba question do yamna mathoka ba question ne akhoi cham khangning bani kari pen da leibage BJP ge MLA singna chief minister gi mathak ta kari pen da leige haibse akhoi mayam da khangbom thoi khangbom de tabudo ba akhoi na taba matam da di Chief Minister se suki mati kanu se masa mathandana power se chalaiba minister leiba ta ga su mai magi portfolio se khud thingjan ba ate gi ko thabak hapagi khangde magi khangde khud thingjan ba haidi ram samna da leiba ke wafum gisi na thai ga ko hojiki leiriba leiba irang oriba akhoi ko kuki na mitei da landar ai ba akhoi IDP mayam am leiriba akhoi chathok jasin yad ba se masigi wafum ji natabita adugi oibra aduga tawdo na han oja khemchan na haiba matam da di akhoi gi sangraba history lebak se da akhoi ko keno se akhoi gi kangpok pilan ba yad ba sarkar si kaina to ba tawdo bo madu phanyam na hai tar ga ju congress si matam da tawu matam da irabuna namghai rag la e admai tawgna sagi BJP gi MLA sing sigi manung da ai di sirisu sina akhoi lebak si kai bi yaroi manipur si amatani ai chat kan ne sibuk chongthor ko dem ta leite masem tongang gre ko atopa mana hoji president rule gi matang se khana se president rule se karam ba matam da lake constitution ngak driba matam da ne ba constitution no lak da aina khwadi ngak padi hojik mayam na tawri se kano de ko hoji kuki mayam na biren se lo hai government gi matang da wangang mana te moise ade hoji mo kanu gi ko ama BJP MLA sigi di moina biren pam de habi potu madi leire hoji ki do hai ko atopa mana opposition party na yam kana tawu su biren da tawri bra na traga BJP da government da tawri bra ja ko hangning ma matum lai mam de keno da ngasi da gi ne ba ko gi legislative assembly phangduri yes exactly narang nalen vote law thokre ba nan ne vote law thokku matam da seasonal provision se karino constitution article 174 ko yes clause 1 sineba sida is the nalen vote law ngambagi power se governor da labor to pamina se ko sida hari se ko the governor shall from time to time summon the house or its house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit but 6 months shall not intervene between the first sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session eba sigi manung sida ai article 174(1) gi makha de piba power gi matungina ai ngarang law thokhiba ko ngasai keno se akoi gi bana haibu ko hojiki poto paminaba matam da ko masi yam arto thokdo po da mane maram de keno da ngarang moina keno se akoi gi ngasi phanggodoriba ngasai ko assembly gi inform the man hajai pajar ki ko in exercise of the powers conferred under clause 1 of article 174 of the constitution of India I Ajay Kumar Bhala Governor of Manipur hereby ordered that the previous order dated 24 January 2025 to summon 12th legislative assembly's second session which is yet to commence is hereby declared null and void with immediate effect. However, see yaw chanari bravo. Yes. Atoy targeti kari gi damakta ngasi ngarang governor na chije thorkum dam opposition na kari gi damakta masi kana press conference ko di kai gino. Why? Aranda to su ya hari brava bire thokra gadi man di keno 174(1) gi makada kau gi ba assembly se nalen vote lak thopu ya ba gi power se yaw de ba adu ta gadi governor gi order se landro adu ta gadi khu constitution thwai rak tro adu ta gadi governor na khutak ta ngarang copy se lopi mana copy magi order se ko it was the copy was sent to ko
masai secretary the governor lai ko si chairman ba yamna ko India gi loina ma ko cho cho ba jaga chi loi pri president ang pi ri adu da president na masigi chi su ubu matam da wai kari dum ti intervene tau do no one see this is a ko constitution gi mamai da masi ku pang tha pa ne this is a slap to the constitution masi ko loina mang na song khot pham thoi adu da ga di lai ba ki karam ta khan da ba Manipur se constitution matu ngi ngai bra ju khang da ba ko adu ga masagi ko particular mi ma khakta kari gi dam ta na bono tana ge kana policy tu ta na ho government tu ta na ho why that particular person ji ka do ge khon khang ning ba se ko adu ta ga di khoi praja ju khang ning ba moi humbu maya de phami bu humbu si gi marak ta kari agreement laine laine bi agreement da hoji ki hana pura mi ba chief minister ne kari thuga ro ge se khoi khang ning ba aduna sigi posi laibuni na hoji ki laiba 174 gi close 1 da nalen boi lakthoi habani na masi made ai na papa chitha rongada natraga ai gi larik siga mohoi na season na lai to manana moidra adu hoji ai na paje river constitution de 2024 do phongmani ko masi makta yauri bese asi dadi masi all edition order bra ko adu itar gadi 174 gi close 1 da nalen boi lakthobu ngamagi power krai de lai adu itar gadi kari dam to opposition me amna kari dam to chungthok ta ge kudak ta lawguda bane sidi manipur se adu oita gadi makhoi se president rule se opposition su yaun ki bra yes man de kanu president rule se ta seng na ha ta gadi ko ka ge ba mi sing si power se matam kre lokhoga lebak ji lebak ya phapathe se chala ka doi ne ko they will run the government under the president ko president ki direction makha da governor rule se chala ka dama adu bu akoni yam thaja dana thami ba governor asu yam chawa asoiba mata bu ta ta gadi akhoi kana akhoi gi thaja bam ji karai de lei dori gi people na adu ta gadi sai hari ba ko number 1 ko akhoi na huje BJP ki MLA mayam amana biren gi mathak te yaning de habi se haibi ro ba ko point by point prada da thambi ba yes man di kai gi no ko akhoi de matam leba ki ga hajar de ne ba ai chai manga ka ge di chai manga se we can do anything we like people ki darkar leite habi ki wakhal se basi pokne ra bra ko accountability to the people se for 5 years boi kusi to yana na people maintain na te ba khoi na pi ba maintain se people ki oza mara kam tan thachage oza ma khoi na masa masa gi pin da basi point by point hai bangam drabani na ngasai aina lakchagi ba ba masa masa gi habidi oidori bra habise habidi state ki interest na taba adu di khoi na haibang ngamde maram ti keno da mi ama ani gi ko MLA ama ani gi machin gi tholok ba wa da di leba ke ba wa se dum yauri ba sai na haje budong sai ga gi zakhim chan na e smai to na lamben lan bang ngam da ba si ka na haibise yam chu mo wa ne to to khoi na hai na ma chu mo thong na le na ai people gi representative odam ni ai la le ni ai khang de hai ba ai de matam ma da bu bi gi matam do ngani ko tam ko yam kan na ko national highway thing ma matam da jiri da gi kan la e pong ira bun hangdu ba mai escort to puraga ira line hangdu khe ba adu degi de pungkai kai gre du moi blockage hausi chu dunga ba mathong na leibam ne ko ne ai hat kera haloira ai so jampur sakani na tra ai more de sakani na tra ai kampu bilang ni na tra ai jiri de sakani kana chung thur ka habni da adu itar gadi ngang de ngang ba mayam ne du chung thok ta gadi mase ai ne haining de adu di personal interest ko the tai ba doi ta gadi mayam interest na te ba man di leba ki dong te si ba bise yam tu ni si ba phang de ba ko man di kai no da ai punjab ne ni na ta leba ki yam sam na ba da ekoi ki manipur kan na bo hona ba matam da lan pham da mai mayam ma thoi tha gi na ta ekoi ki pongna par ja ba si na ta na chingba asa ge ko athok ba mayam ba ekoi leba ki dum ta mai martyr order ne ba samai to kana ekoi ki manipur ki dum ta martyr oige haba ta gade hojik si sab chaba matam ne sima ko adi atopa mana sai ge hojik ki kano sima gi simini sa khamba de oda sangwai ne de waro bi ko adu masi india ge hongna bi ma kano handa karnataka gi election lo gi matam da ko moi kana na oige de ge khot ke de haba do adu moi hai command na tor ga dum tawi moi state atopa da dum tham nei ko sai gi moi gi party na pan by state ki hotel da thamaga mai na taw se sidi khoina sauru ya de mam sidi kano da sai ge khoina akhoi election se election se chief minister ai chief minister oine ai dana election tawba nat khidabani na humbu sina moi marta khan gadabani na masi akhoi ge indirect election gi style ne ba garma presidential
की स्टाइल इलेक्शन से तब ओइतारगदी तोंगान बमनेबा अदुना अखोय अदुनने अखोय इंडिया की इलेक्टोरल सिस्टम से अखोय इंडिया का चानद्रबा हादि ngसागे अखोय पार्लियामेंट्री फॉर्म सिना अखोय की को सुमाइना मोटपगी चांग जे हेंगलप याबगी पोछि लैबा मोय हुंबु सिगी मनुंगदा यामना अदुदि मतिक चागेरा चारोयरा हजि याम लुइदो अदुनेबा अदुना ngसागे हजि लैगिबो पोछि कैनो द मोय कैनो लैरे मोयगी लेजिस्लेचर लैरे ngsa haju haidune moy mayamna vote thadanarga ai khoi di si pamen haiba matamda mathakta madu yarakta su yaiba adudi mokoi gi kaino ni ai na hairu yade ada moina pendragana madu da songthoraga ozanu pamja dumaina ko moi risang loktu usunga yadabdi khoi toy na tawraga sembiba dumaina semang magadi tongam chakre ko adan adu natta targadi hojiki leriba pochi da atopamna hoji khoi parja gi maike de gi haitare ko khoi ukil moina khoi hangbese Sagi magina chala mana order thoiba source of power se mana 174(1) article 174(1) of the constitution of India palapanina masidin nalen vote lauthopogi pochi leite adu da hayeng madu da chanaba ama yam thuna corrigendum thokera ai smai tawdra article je langre sigi article gi matungina thokadabne hagera du sigi maung si yam mun yong ta ga hojigi kano se 6 months se ai madu ai pajadre ko madu helam ta ta ga di hoji ta se na ha ta ga di hoji akoi kano se akoi gi han gi lairiba constitutional crisis ma phajana leire ko manipur da ko adu ta ga di hoji president rule thambase masina tan upai lite mamdi government am semdri bauti yes aduneba lengnarisi sagi atoba state ta su tongnarisi aduneba aduna ji kano ge khoi ge mp election to mutam da su hanagi tam do loidring da government sem do ni adu matam ji hengra ga yadri ne ko aduna hoji yamna lubu podabani aduna tay tay wa natabada hoji khoi legality of the kano se khoi ge manipur legislative ki sagi magi meeting ko magi session ye thoki basigi aina yaba yada base mase ko yam munna nainabum thoi manum di kaino da masida 6 months to chapchana helam ta targadi madu khoi gi constitution crisis leire do targadi khoi adu president rule thamodo manum kari leiyeba aduna masina tonga ma oigaga khoi gi praja singi kaino dedi kari no haiba no tomda hojiki leiribu poche di ngang han haiba bugi ko kuki gi group te sem hairi dun ko ko bire lok thok pachina biren sena peace process ta yamna yelami khulami gai do ko khara indication khara di ure dna sai ko mana peace process ta peace ai di ni gi mayum makai mayam mai tha dok reba ko lam thum mayam manghan reba mi su hatpi reba ko yum sing su bulldozer na lona ta khai reba matam du da sigi chief minister suna akoi peace ki wari sa se ba yati ka hai bu di akoi ju khang we want to know what is their game plan natra misagi aham badi peace ki wachi toga temporary ceasefire mi sing se mayum da halan ba ko siam maru oiba aduna misagi asongi site ki su wangang ko matam si ko misagi am lui aduga ta se na ha ta gari am kana haining dre masi akoi gi ko leader ama silak pase masi ngang hoi no di nam dana tawni hare adu di oiram basu ya oiram da basu ya ko hoi hairu ya dre adu bu tawu budi male aduna masi taw ko matam sida sai ko akoi gi manipur gi history de am to na thokwa akoi mayam khana badigi akoi gi makok mayam khana badigi manipur je sai targe khunda ki bani natra ni gi mikha pon gi bani ha bido adu gi pote da mukan halakadari ba ko maduma akoi haiba ngamdre aduna ta seng ha tar ga de hoji ki posi de di constitution gi de ai di am chauna ko lekuna man leira bra ha sai khale nganang gi governor gi kono order sina aduna masimak opposition na tuminal lai base masi ai di masi lehening de man kono opposition gi su complicity man leira bra hoji ki irang marak sida adudi haibi ya they are constitutional experts kanan lobya yam cheng kanan lobya ha ba yes ado khang reso asi ise torga hayeng nei na biu man di kan da khoi manipur ba se opposition gi su manipur ni ruling gi su manipur ni vote ka hau da vote thada ri ba mayam khoi gi su manipur ni manipur mang ba ya ro sa digi manipur thukai de ba ya ro hedra manipur da tangjari ba moi sing do illegal immigrant oigera oirera hojik ti manipur su moi gi ne adana masi gi poche yennagadari poche phajana thamba amadi phai adu yenaba yaba yadabadi kona mai lakchani natra aduga tasengna hai targadi sai ko akoi gi baba halaga ima halaga moina thamamba lanthum myam da akoi munni habi wakhan je ai masim dai chelhindi thagachari
ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯂꯥꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 174 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 1ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯪꯒꯣꯏꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯂꯥꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ಶ್ರೀ ꯃꯦꯘꯆಂದ್ರ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯁꯇ꯭ꯔ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯉꯥ ꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯤ 10 ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯅ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯂꯧꯊꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯕ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯂꯤꯎ ꯁꯥꯎꯆꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯃꯦ ꯅꯪꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯀꯩ ꯇꯧꯋꯦ ꯙꯞ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯄꯦꯅꯤꯛ ꯁꯦꯇꯤꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯤꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯘꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯉꯥ ꯈꯛꯇ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯅꯤ NPPꯒꯤ ꯃꯣꯏ 3 ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ 3ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ BJP ꯃꯥꯏꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯙꯞꯇꯨꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ BJPꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤ 10ꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ 19ꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ 5 ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯙꯞꯇꯨꯗꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ psychological warfare Megan told that's something what I can he knows very well that he just has 5 MLAs he requires another 5 MLA adu mang khuta leitraga su mai lak sagni haibagi pot do som nakana BJP manung umkhai na sum tawna treasure da ta tawna ganga lupna khotong hone panjar da madugi fair kanone adu BJP ki high command ki disna pro local gumba mai thil bata argadi Manipur is going to be a national embarrassment for the BJP, not only a state embarrassment. Oh, Bihar ki election na kari da karadi am effect la ka do. Adogi kan wodu da surprise khale. Moi ki satai na te aina khanmada assembly ki pro da kari ko sarkar se uthai ta ra di. Adu se MLA manga khato nei ba Congress party na lead tawraga uthai ra ga di mamai pham nei ro do. They will have no face to show to the rest of the country. Bihar election that amuk pras pumsop so pe pot am lakani heba. Adugi kenunida adum da torko male. Aduga calculative move ni megagiso. Brahmastra kan haraga. Adu iku da republic de Brahmastra ba misalam jo puthoga India ki utkhira. Adu ki to Mahabharata ki Brahmastra de tare atom mum ne thada de pusi si bane. अदुगी पोटू द ब्रह्मस्त्र थादो कनी गन हाय विद हिंदू ता गवर्नमेंट ने मोय जो खरा कई नो मोय तो कोई खंगदब लेब्रा काई खलंग बट more or less the panic is not from the Congress the panic is within the BJP itself moy kon sai thoi malung se sta tari ram ne biren sarkar da nati BJP Manipur sarkar su swaya di ne lep no lai gira ba adu malung the minister ani yaw ne ba Minister ni lo khopang ngam da no ji poke me so honorable sir honorable madam na kau da lai ri ne ba perks nam sari ne ba si phai nu phai ta ba gi ma alum minister on me ge email da so ga to mu to di khang da no no they do that but poche adu gi marak se isla tari da ba mo koi mai ku su le pro he le ha adu ga tang hanaki ngasi da gi ho da election no assembly session du da moi tare sa laga biren mek to bot hada bangam ga moi da na sana the question ko adu biren mek to bot hada gare mai te na su to ko do man de kan la pu ya de ken kam sel adu biren da nuai to basi BJP na nuai to ga mana gi ba pot am siauri biren have become a national embarrassment Indian state ama
salai budan non state actor ai sin harul sin non state actor ko India ki state sin state ai ne de adu state to ki ma actor le ban non state actor me am season na ga state am salai ba se Sriman Biren mathandra in kale India ki manung da ai won le Facebook posam thagalu da muthal wai je phone am to ka cyber crime ta ka do do khut thang pe MP ka jagi Unilever ki pam group ki mi kun than me singen par ka nung puni pan la ga ai ga ko ni pi ki san pi mathandra le he ba ani me singen ga lam ga Facebook posam man ko thu wai na phone to si ya pu si bu hai bin da yam sam na ga san hingol san sang ga no tempang tha tang ga e ke policy ben ka pa tan gi po no ma si be ku ke ya gu ma ga Okay. Adogi mana MLA me mai mai tu bhoi hele pura khang ni ga hai gi do masi crucial na ko kono da hui bhala si union home minister MLA he must be having report IB nung bi CBI ke mai khan oi lai ne ko ada sri bo bin salaga governor bhala da MLA me mai me tu le panum kan mi mai ko le panum da mai mu le bang mi yeng si gan hai khu mi sala khang ni le ma tharu hai po tu mai am sin ki MLA me no men kapsal ai gan da hum ma kapsal mi se okay ai won da high point tu yaning de lang na hai tu yaning de case thangale thangalo ai ko ai no thai na Sriman ulogi ka thangum chawm thak to CBI kan da rim ki matang da kan article mi ba ma yaning de nai thak lu pa ko yang khai defamation should run thang le haba that's very legitimate ma lising yang ki stamp napaga thagali 50 crores ngona le man thangali be case okay but that's okay aduna tabida heta lang khang ne no caption ngi bo mang sang to mang sang ne po tum di tongnaram de matam lu da asigi kanu sin dai state am lan tong non state actor gi mating lo raga tàu bây giờ bây giờ rồi, anh cái này muốn nên nào Facebook post cái mà tăng đó, rồi acting chairman rồi ba, coi cái mà lúc tàu nông nghiệp đó hàng này, mà khăng đi, which means mai mà khác là bằng ngang khá na, Sriman Biren gì, rồi đó sản xuất ra xin anh khai lên, mà lại cần command control mà khác là cái mà chairman này mà khăng mông thuê, central committee này này xuống mà, ai chứ xong rồi thì cái nó đi Human Rights Commission acting chairman sun or me ai chu na kanu ma sum kan otom thobu nu pam na te bai se I've had my position, I've had my share in the history of making of Manipur ko asubu ni me no me nam ga Facebook post um thok ne sab se chairman nu khang de har ta ga di mai makha da le ka da khara di hai nu khong makha da dai operate to operation en khalis which is very dangerous for the state of Manipur okay asigi kan wo sida national embarrassment or rakpasida ma lok chat ta baya ro na salang ni brain khale I think that is the main thing which has prompted the government of India to ask him to leave but the question of the legality of the governor house kan the session ko have to the constitutional examiner am like the rida kapil sibal goina dum talk pai opposition ki hai tar ga de ko koi faida le ba sina tau draga su faida sum tau ge lekin sai ko to high court and do it but both the president like se kai no ga kan kin 1994 ki president la ko sa I was very much present in the whole scenario ko 1993 ki 31st December se da rajbhavan na ko new year ki na party ma sam tau en to ngal ki teleprinter se da ai sai sangha dharma sarma President of India under the power vested and born me by Article 350 of the Constitution of India, we hereby declare to when thole. Mayam kidro men government se jail na na ab hanis army so I mountain division ki or maga pili ko zara guga kolom po pina kap ne man su bai so kap nam ne zara gumni sig or zara hu sig ko ada mana governor la ko dum sida yam sa thi bring sai ki maina pai ma thin na kanu koming la ko na hinga se li kon thame adu mala matung da president la matung da kai do ke da to ti ta ba ho re lammi mai than ma ho re lammi sem ho re adu ai na nung sa ti ai na hai gi bam ne ko ironic ni kai no da Manipur praja gi faith in the Indian democratic system se elected representative kutang lak mate ex army general langi kutang adu se president rule matam da la e na okay asagi president rule
laba matungda to tita ba horakpa mai than ba horak e haibane bo jana thambiri je habidi president rule lakpri su magi su habidi pot ama lagadi magi negative and positive impact se do mak lai habagi warol ne bo jana thambiri je adugi pot si kana governance ham le bam changedra there was no governance for the last 20 years 20 months in Manipur kana do wakalu do nu hai do pot ma ni naharul na law mayor police na local ya de kanoga hainu mo khonga khangna ba party ni hai these are things which should not happen there was no governance kana do wakatu nu hai bu dunia me okay wakat pun amali sangidna agera pharoira yes adu leirak table kanoni adugi potu dini da okay thank you very much Oja for sparing your precious time mathangi panel discussion akhoi dialogue amada mu Oja ga sungsoi soi dina sarok amu yamine say thank you very much for sparing your time ngasigi akhoi dialogue si makha chathajaboina Oja Kasar da mu ai lakjage Oja Kasar hauji nakalamarom da akhoi Oja kainona su akhoi Oja Yambem labana su thambiri ko ngasagi akhoi president rule lakpagi kana da even 1994 da president rule lakpa matamda toti tarakpa mai thalakpa kholakpa warol kya thambirami adubo Oja Ashang Kasar na su ngasai thambiri bo ngasai akhoi president rule lama lakpa matamda masi karsu kiningai leite masi da khoi loima ka sumanga da leite si ga da leite hairiba adumapu if karigumba president rule si Manipur da la a haidana khalaseba adubu hauzik akhoi Oja Yambem labana su panbiramba wakat pham haiba madi darkar oiriba ngasagi akhoi state ki akhoi legislature ma leiraga di akhoi award apartment thok menjin wa tana pham amadi darkar leiduine ba masigi ahoba ma chauna leigadra haibagi impact ma leigadra haibagi chingna basu leitabadi na te Oja Ashang Kasar lei sigi mathakta muk kari haini ngasagi tathok tasim tawningai du leitabadu khaktana tana ayamba Manipur da thoki bo wathok achau wathok se president rule matamda ayamba thoki Oja Ashang kari thambining kari mot pibining si mata priya kainone da president rule thambase karingba thamlasu chahi ani ahum thamgadaba nate magi che president rule haibase magi time limit ama leiriyeba koina chahi ani ahum haina chatpa yade ama haina ko yambada tha taruk sida amadi lakadabaneba adana tha taruk manung sida pia thamba kanda tana ningai tana pham leite haibedu di soigani langani adudi totally wrong maramdi system ama leyaba mase executive body sidi bureaucracy director department mayam leire sidi adudi hujik government tawsu moida dum tana residi ko adana masai pia lapo kanda only the power sees se akhoi MLA 60 sidigi masi khaktani aba sees tawbase adu hojiki executive power body chalariba thasigi implement tawriba mayam sidi head of the department commissioner chief secretary ki hauraga mayam sina moina employee oina servant oina thaba tawriba natro only akhoi legislation decision making body the lower headwa dane habko aduna adu kana saiki pia lakpa ganda adugi development paikhalo adugi tawro hebel leite aba no it just go through go adum chakatabane heba aduna pia lakpa sida ngasagi akhoina mi tanaba yaro adu yaro haina madu karimata adugi apprehension leite aduga pia lakpa haise chahi ama thamgadaba ani thamgadaba nache haijari boko aduna this is nothing effect go to the people but on the other side it is more better when the situation is not good go adudadi aduna hena phayaba ngasai akhoi ge Oja Tomcha na su panbirena akhoi kari targa leibano haibu kanda law ase adum break tabu kanda ko constitution je ngana chattaba aduga life aduga property mayam se akhoi safe tawraktaba protect people ngamdaba kanda di akhoi mase targa leyaba adu ai hojilak chaning bidi seneda maduna tongana thamlaga hoji aina haijaning bede soni question du da pia gi kaino haibase hoji option se Manipur gi hoji lila drama se aina se haijare ko hoji hayenji CM ama sile na larasu aina haibedu lasting oiroye haripriya lasting shuwa oiroi khatha kya chakadabno yengse abako sum shuwa oiroi ba maramdi oiba yadabagi madugi root cause ama ngasai lei khre ba virus amadi chang khre ba
chingthanabagi chumna normalcy da formality da aduga legal gi process da ko tawraga tawbo potu natreba adu masidi ngasai gi political game ama sanaraga leadership change tawninga gi aduga leadership power munabagi ama kha yaureba amu yauri besida hojik munariba tawriba kampusida boy lenamak nanarabra haibada no hore siamsa amada he othorak kanda ne amada he othorak kanda we manung so problem adum laikhigini haba ko songi tawala thamlaga so sonda hoji tawala chali besida yadaba kampuduna adum yadare haba adu potu maramdi hoji ki sidi akhoi ki situation sida taisalaga play game tawkhre haba maramdi hoji leadership amala heraso ngasai akhoi ki kari hasira lothokhiba kampu team amal lairina ko masina dum iran di langlaga dum laigani heba aduga tawdre aduna hoji aina haijaning bedi hoji ki situation sida compare tawbu kanda ko ngasai hoi aina haire normalcy da laibo oiradi madu political game du sanaraso tha hana oja ratha binona same oibudu only 3 months oire adum tokhrena amalaina jani pamna dumaina overnight overtake tawnaina ko aduga khoji oja kainona su chandramani ko ato topona su pubada dumaina paiba mayam dum leina ko adukumba mayam ase khoi madudi kainona ba chumnagi political game party crisis oiradi madu yaiba hojik sidi manipur da madu nataba situation ama chaliyeba lairiyeba ko masigi praja mayam na masida focus tawriyeba ado hoji aina haibudo hore chief minister ama he singre haibu kanda achungro akhoi solution se tha manga da taruk ta chahi tha mari manga da so asengba dum lakadro yana rakadra haiba solution lakadra lokpa yaroeba lakpa yartinga sai polela hokip na hairapudo akhoi di chief minister simbama adwada gi danate akhoi di separate administration ama ko akhoi autonomy with legislature autonomy da tawbani adu phangri pha khoi hona gani haireba adu eredi hoji pharene chief minister ama sinkhre moina demand tawbudu yarabra haiba question laeba yaba nateba aduna solution do laitrieba wa adu bu asidi discussion wane ko adu oe haidana sinba yaroi singno haibadi nate mayamna sinbiro haina su dum khula law lakpane na ko adugi kaina su process ta tawbo ramgani but aina lakchaning di hoi higher authority na BJP gi adal laiba tawbo eraso sida kalak diba MLA se mayam se united oina amata oina lepra laibra haibani da laiteba aduna NPP gi maning phabuda higher authority na adu tawgani withdraw tawni hai phabuda hoji NPP maning da jo chamana ba lairiya ba ko haina buwane se thokadoriya ba adu karino example amma pibada ngarang nahan moigi president adi oi withdraw tawkhre haira ba ngarang governor da JP san ba chappa kanda di NPP gi MLA so dum yauri ba sisu drama mane ko aduga sai madu gi mu pot lap kanda madu gi pot lap kanda sai gi allow da ba MLA mayam so akhoi dum uri ba aduna haibadi sai gi akhoi se unseen mayam lairi ba ko hojeki president CM da so mayam support ba nungsi bi ba dum lairi ba khara na yada na tawbu wa ne ko aduna aduga masu magi MLA mi mayam so dum lairi ba ko adu oiradi potu aduga sai ngarangi nahangi he halaraga moigi meeting tawbada MLA 21 suwe haire ko ware bu ko adu marak tu da ngasai gi atopa se loina party amada leiba nate ba aduna ngasai ojana lambena haibudu mata mama da postpone khara tawreka hayeng rel yengba kanda de opposition da leiramba do less oiram khre ada sonda treasury bench dana on khatana agak pada masi yam khale ba ado huji hapta ma mununda huji ngaran topisale ba caretaker haina tawmo haire ko sigi within 2-3 days da karamba magic sandaga dabno kari lila thoka dabno sisu akhoina ama naina ba yari ba india gi system se ado na sa oja tomjan di haire hoi india gi di a higher authority chume aina haibadi akhoi integrity labor leader paduga integrity labor politics oiradi adu kitang madugi assumption ko madugi di khara aware tawu phai haibne da nagaland adu mba tawde heba mizoram da tawde meghalaya da bona pak thokte heba meghalaya gi do dum yembio moi crisis mizoram gi thokpa kan da yam pha nagaland gi su kara adu du tawane nagaland gi su center na khut yam na thinjan de heba ko moi regional party lebi gi ni regional party oisuna national party oisunu aina haibadi ngasai gi
아삼기 chief minister Tarun Gogoi waitingeda ma Assam chief minister wena central prime minister ka chairi ba chai bunga ma ba ko chairi ba adung bogi phifam da raina tabada de angali bobi na same waitingeda national da chapu kanda mana home minister Chidambaram da ka go debate tawe hai ba akhoi se pauta ya ba adu ada yo na wari da ko adung ba akhoi na adugum ba khara integrity adugum ba bravery haigadra adugum ba khara le haning haibne da natana na han joi haira hoji repeat tawning dre ko adum akhoi je center da lao adugi lao magi MLA se kana na elect tawbuno akhoi Manipur gi Praja citizens in elect tawbuni mase center na Modi na tawbunate political party amagi ticket loje lepwane but mana lebi ba mana thabak tawge na thorapate di Praja gi kendra gi Manipur gi ne abo adudi Manipur gi interest ta chake habra ma agi interest ta chake habra sidi ngasai channa bi ne aina yaro aina decision law dabni ne atra aina decision law dabni ne adu ai chief minister oibra oidra itaga leite ai Manipur gi si tawdabu yade haise prime minister da ngawa mo haibne da amisa da ngawa haibne da akhoi di si unaba da khoi ngang le ai MLA le ram ai ngang ni tawguni adu chap da daily targa le dai yauro ticket ba sa ai da taw ai di lawguni ka adu MLA se yango support to ni so support to gi open ngang de oja biren da support to ba ma bo chief minister lo tho haning de haiba kampum am da so open le dum ngawona ma na si tawra me si phaje se adu su tawde sum ko ala so da mo oja biren da ya de haiba kampu so open le thola ga ngang su ngamde akhoi politicians sing se aduna masai kari ajura lim kum da ko som da su chatpa ma yauri ebo ade moral integrity di leitre se la suna leitre ade masai 기베기라 칸데 기자베기라 아두디 칸드레고 아동 뭐 아야암보 오이브네나 마사이기 센트럴나 아이코이데 얌 짜우나 리프야 에반테이스 아마 로크레바 마두 로크레브네나 호지 아이코이나 레리버 마니푸기 시츄에이션 political crisis 에 아코이나 khara akhang hai sing hai tare or akhoi intellectual na ta akhoi ge Manipur mi ama woina ko analysis to ge hai bu kanda yamna lu khreb pot se ko maramdi aga na sai hai bu do jahaz tonglaga mi hamphuna tongliba jahaz to diversu akhoi gi mi woide madu gi remote control ado da pai bi su akhoi gi mi woidre ba ado na hoje sid nei na ga da bse ikai bi su ikai khreb ko ikai re akhoi da hoi hai re do le puthor kani sumaina akhoi je any party congress oigera amma oigera adum higher authority hai bse akhoi gi channa bi ma oina to bse ai na bi akhoi di young politician amma oina ko I'm very against idea adu yade strongly adu the challenge tawning anu yengo hojik shu yengo nahan do Delhi to kaure go chale halle tawre hayang jamu meeting phangani center the law haire go what is this same sinbe bududi to ana thamo ama anabu tobu thamo ba but akhoi the way of how they doing the politics ko asili people the Manipur ti ngap ding ngamo habni da yaro habni da so then na sai MLA ham phusibu natra MLA adu boy na repeat tawre mo ne le tobro ne ko adu oiradi akhoi je adu da potu chatne ba hare ko adu na ai na la ai ge imagination ne ko ai ge analysis ne hayon chumla di chume hayo chumdari di chumde hayo adu mamang da ai na analysis observe tawro pa da de Manipur se pot se thore akhoi ne karamba matam da singda ba hek lan hawbada kha changbada I was the one ko I chief minister singo I mamang da leblang me adu right time ne habo akhoi di karamba matam da isai sakani karamba matam da pungye gani asu khangde ba madu matam da aina mabu haibudu di situation do control to bu yani ngai ne ba adu 20 months how crab project in sai haibudu sinlasu potu kanare okay gi advantage bajan lore moi changna da changre moi position bajan lore now center na haigera moi to phom thopa dum demand tawgani adu sai haibe polela hokip na MLA na ma BJP ge MLA hoina ma directly indirectly dum nang la ga chakre adu polela hokip kumba MLA se mai tai macha da ani ahum kha yaurode naga da ani kumba yauram ri am phagada ba adu naga da su yaude mai tai da am na yaude ma gi chele bese adu polela hokip sina kuki ki MLA tara se na MLA ham phu se da
Hoji khana haliba tawri bisichu moin injection kapne ba. You please understand. Se akhodi sikhang ne ba ado se da phawa haiba saraga lang ma du taw khak ne ba. Now the 40 meter MLAs are becoming how to say ko kari haigedra adu kana injection kapno. This the 10 cookie MLAs they have injected. Ko adu ne aduna ada ai wala ngani mari mara mu am thorokani ana ai haing bidi yes repeat tawre hoji chief minister silo na amal silaso lasting tawre ama amal silaso lasting oiroi maram di hoji ki situation dun compel tawroni aduga within the party within the kind of say that they have no unity at all. Later, so later, I don't want to I say. Otherwise, that biren say chief minister di lothokre go. Some more than 15 MLAs or 20 MLAs behind him. Masih tu ni lelai. They are going to play some games again behind the screen. Sisa tawar ke tawri. Yes. Otherwise, on the center nama sanari. Aduna, this is all or nothing now. Go. Aduna, adu ki muhut di pula ga. How akhoi Manipur ki solution se karmai na purak sera haiba lom da go focus tawraga id hana purak problem se hana solve taw bi ko okay solve taw everything okay tare hai kanda normalcy tare kanda political crisis to laks no ma du de taw ma adu dum taw na ma ya ngamba aduna hojeki adu adana solution laite hojeki Manipur ki best solution purak se the option there is only one way to bring. That's PR, President rules in President rule the lawyer so kutak se lawyer makse lang handa silent dum thamba masagi unabe ada no. Sometimes PR matam na develop advance in a way. I have seen before 2000 kya no amara PR thambado. That's akhoi duk uwe ado adumai na project thabak ke executive power executive kaino singi lairi bini na akhoi na adu PR la khre development la adu di ko misleading oi bini be was top na adu to bi no aduna aina haibase Manipur kanse harade matam khara hojik PR thambaduna best oi gani hojik ga opposition so yambana te opposition su amat langda na khotna na taw adu lasting dum oi roi oi bang amde so kaino taw kila khon number le si so dum oi roi best ni ko PR laraga no akhoi gi roadmap amat tawba aduna the best solution oigani I say I see the thamjage. Okay, thank you very much Oza Kasar for sparing your precious time. Thank you very much once again. Khui sigi dialogue si makha chathajabai nai Oza Dr. Raheijudin studio the coxen jage Oza lengshin biraksi ngasigi khoi dialogue si makha chathajabai nai Oza Tomcha da lak jage Oza Tomcha khoi Oza Ashang Kasar na thambiram ba wafam da haibidi khoi lairiba khoi meitei MLA sing si yam unity oidre haibagi achauba mami makhak ne Oza Ashang Kasar na thambirami bise ngasagi paulelan haukip kumba si taradang yaw magadi ngasi thoiba si thoi haibane ba hairiba kuki MLA na injection ji kapaga laire aduna akhoi hauzik lairiba peace restore toge hanagi mahausagi punsi duda hanjallaki haragadi PR sina khwaidagi best solution ni haiba warol sine Oza Ashang Kasar na thambirami bise adubu Oza Tomcha ge mota what would you say Oza kari thambini aigi mota de paulelan hakuk kumba ani ahum dang surmadi Manipur je nahana toiren number 1 okay kuki MLA tara singmung da hoju makhata na langhau ji kana no ma katani okay singa takodi keno da atei si di victim ne have ne aduna hoji king pin je we can now ko ki mate king pin je paulelan have ne paulelan ne have je have yare mamdi keno da to pamat ta hoji maron thokte okay ma khatene ho yam kan lang si sima ko adu hoji ki leiba PR is the best solution have je hoi leiba situation sidigi ko PR is the best solution ne have si gi matang jida in haining bedi mitei gi MLA mayam kan lingjen manade natraga manai have se ai masida de ai thodong na haining de mamdi keno da mitei gi khangde moi naga ne have ni khangde any community gi MLA mayam se they are the MLAs of the state of Manipur makhoi si hoi ta sena hai targadi makhoi gi pot ama ko khoi gi Manipur thoiba thodok singsida makhoi vocal kharagadi oheni oi ga habdi nate yes ba community kharadagi ko sigumba to busi phatte han haiba se adum haiba yawi adubo khoi gi keno sida
kano ki lai ba akhoi kano se akhoi MLA haigadra ruling hairage ko yes opposition ge ruling di khene ba ko ruling ge MLA sing si marakta vocal yam kano oi bana trak oi de ba se mkhoi vocal oi ba ya ba ge aya ba leibra leitabra haibasi masi su yamna questionable amane ba mkhoi meeting tawri moi cabinet moi adum decision lawri masi cabinet ki decision je it is a decision of the collective decision haina lawbu ya adu ga ngasai ge khoi ge haining hedana pak haibu su mkhoi madu yaram da ba adu yade haidana su ngasai ge khoi gi ko wadi yam kanna ko kano si mathi phongam masi ahol go ko tan yam phongam me ba adu bo khoi gi leiri ba posi war against drug haibu matam sida cookie masa sing sinam achom da ki kari harke da apo drug ki kano si da business da kana yaw ge je khoi loi list lei ha ge le ko ningsing bi ko ko de loi le kana yawi kana yaw di je kin kano ge drug lord sing de na khoi kampak ta ko noi ma te lei bangak te ne moi haire ba sidagi khoi gi MLA mayam se ko tumi jum lei ge ba ase khoi ching na le ba adiga to pa mana hoji manipur gi election ma ka ge hai tar ge di paisa kam changi ko hoji phum na bani ko paisa ching je kano karai di la ga kano se election le ko do no adu ta ge di khoi di lucrative kano se khoi gi ko business kano have the illegal or business ne khoi hoji lam tong hi mai sida war against the ki manung sida khoi je kano phari ne khoi ko forest product mai ama pu thoi ko ade forest product ki am lai buk thibam na modi pha ne kano fine thiraga dum yabale ade hoji khoi supari mai am phari ko ade masi loi ba ha bi podam khak lai ba aduna masina tong ba ma sakhraga hoji PR gi matang ji lak ma dam sida bi sai he do khoi PR ji pam de hari jo khoi ji nan thuk ya do ri bra ba kana gumba yam lingba opposition ne ko masi inkhalak pa ta tar ga ai sai jeri to hoji ki kano da ko man aham thoki bo order je 24/1/2025 ne ba asi jo raj bhavan de gi tholak pa ne ba masi jo clause 1 article 174 gi matungina akoi assembly session je kau bu ne ado hoji si jo mana ne raj bhavan de tholak pa order ne ba ngarang tholai se sigi nalen bhoi lauk thoi nalen bhoi ra je kai no aina thoki bo order do chatna dre ha ne ba asi sigi lu ba je ado itar ge di governor da lana ko advice to mi le bra ba yes man di keno da governor gi su ma ge legal expert le bum thoe ba ko governor gi legal expert le bum thoe mana tak ta bra ba aduna 174/1 gi makha da nalen bhoi law se masigi podam la ani ko ado tar ge di masai ge hojiki leiri bu po sida ngasi akhoi gi session si tha taruk te ge hena lam da ya de hare ko ai chap chap tang di khang de ai di mado za kano de di leirang modai khale mamang gi last sitting ka do lob no ta 12 August to adu 12 August lob ta ta gi hoji asi tang kya oi ge 10 no ngani ko adu ta gi hayeng loi ne ba hayeng thokun na kano pham ban nang do ri bra yes mai adu gi poche la khram ne ba adu ta gi amma khangde masigi constitution crisis lete na gudong ta khoi matam gara PR lak pasi masi yam thok tai masi ma khoi kaw da sunya re maram di keno da masi khoi gi ko laikai gi natraga ai gi family gi oiba affairs na te basi je lo ma gi makha da constitution makha da lak pa affair ne ba the constitution provision ji ka ba sunya ya de ba aduna masigi pochi leibani na hoji ngasai gi keno da ai oda mega gi bamasra doi ai ma to athan dong ninge sai oda labana hai mi yai ba hoi ngapum pha ba se hoi tanara pha de nil ga phai ba nin ba ne ro ma so nin ba matam sida sai ma na tak thuk to bo ba su ko ban ma sra ka pa da pan gre na hai ba se government pan bale government ke le ko ke le bni kai no da amuk hanna sem ba ya sem na gi dam ta di hoji ke hari ba provision ji sang da ra de ta ga di mana ko yam haina kapum be kapum de be thari ba nung na di pan thokre pa ma di ta makha de su ta gre aduna masigi poche le ni na masi yam na ko khoi je am kupna meaning se lo ba ya adu to bu di masi ko legal gi oiba lo ge po ta mai yaw buni na sai gi ko hoji ki lai ri ba tim loina maksida akoi gi ko governor gi yaw na yam phaba ko legal tim thamninge adu hoji ki lai ri simadi ani sum khanma matam da masi soidina nainara ni masana thokiba order ko adusu hoji ki 12 tagi henda ya de hari ni rana habi mutana 11 da sudari ni 6 months ama laire adi matung da di ko bu ya ro adinga masana thokiba order sida is da 147 clause 1 da nalen vote
ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯗꯩꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯟꯖꯔꯁꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯕꯦꯛ ꯕꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯐꯥꯟꯗ ꯏꯟꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯐꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯆꯂꯥꯏꯁꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯗ ꯖꯤꯅ ꯆꯤꯡ ꯆꯂꯥꯏꯔꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯆꯂꯥꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯟꯖꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ 371 ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 2ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ 371 CG close to the Yaudisiko. The governor, Sisi Hareko, the executive power of the union shall extend to the giving of direction to the state as to the administration with the state areas. Hill Iraq Amana, Levanga, the Habise, Masiki executive power say, Lay central government. Aduna neba adugi pawaduna neba khoi hill lena lakto po solution si ko anytime adum makhoi gi kanona hana matam amada sum moi tumina sum bek ta thamambo ani hoji am kani rang tor ko matam si di moi khut thingjal ko matam da mado it is a constitutional provision ko madu thingbu ya ba unless and until masigi provision se atopa state ke level nate atopa state di ade ko Manipur di ya ba namdi kanu the 371 si le ba aduna akhoi Manipur de le ba tawriba thabak mayam se constitution ya ba nata ta ga anytime akhoi court satba matam da law court will intervene mase akhoi khangadam ne ba ko aduna akhoi na hoina khangadam si constitution se chalibra chatabra haibase atopa ne yang ba ya de court ne yang ba ya ba ko aduna akhoi na leibaki thabak si pukhalo ngai akhoi na hajai do adigi kape ne ko government thapsa de le ne ko hoje 355 chali chati hai ba kadu chalu jo no why not chatra ga jo khoi ko na kadu chati no hang ba ya ba mamdi ke internal disturbance le re ne kari ke mata why don't you help the state government hai ne ba adu sidi ngasi nei na tam ne ai du changsin jero ko aduna sigi tawri bu mayam je loina ma amana legislative assembly ki floor da government chapa ma adu natragana ko lo court chalaga lo court na takthar pa moji lo court na takthar pa ina tra hoje one of the ground akoi ge honorable meghana palli do khoi adu da ki suni ana khoi kano je Rahul Gandhi no so palli bu ko ma si maram ama ani sina akoi Manipur ge ken si minister se resign to ni Manipur government je bera lak pani ha ma palli ne ko adu they go to the court court ge ne ba tori je aduna akoi gi Manipur gi oina pai lai bak thibidi akoi ko akoi gi apamba natraga leibak sakhon nabagi oiba thabak singse akoi court ta chatpagi thabak se masi yang wali court ai se khon ubu matam da khana chaina bagi case huran chinthi gi mafum moin uiba adu natte ba akoi gi right se phang piri bra natraga government ka right se matlab ra habe se masi yengna na ba kano se akoi gi khwaidi constitution na piba machinery amene ba ko masi se khoi season phai adu taseng bhai ta di sigi marak sida ko akoi na tawgudu basi number 1 sa aina hajaba dumana Manipur da constitution chalai ri ba haiba ma number 2 hojiki lai ri ba ko Manipur gi communal harmony haijarage ko communal harmony se kamaina hana hanjal hange di ga ba se masi da changjan ba ma adu paulelang gumba ko mathong huk ta ba haiba tar ko ain masak khang da ba mathong huk ta ba sigumba lebak thugai ba ya ba singse CCD oi aja ka sangna bu yam phajana thagalami sigum mi singsi ko hojik ti chanadre matam du de jila cross ka haibu du leiring do ta ri ko nan Andaman Nicobar gi ko sagi moi gi cellular jail da thamba ya ba mi ne ai smai hajarong okay thank you very much amno am harau jai aja tomcha yam na marik chumba khoi gi eye opening oi statement ke ama thambiram bagi damakta thank you very much once again for sparing your precious time thank you very much amno jai makha chatha boina ngasi ge dialogue asi makha chatha boina khoi new chief minister or president rule hai ba ngasi ge topic asi kya mari leina na ai oza Hareshor Goswami de lakjage ora wahang si oza la to hangjagra bani masigi wahang si especially ai oza Hareshor Goswami de ayamna hangjaning ba oza ta seng ha kan da ngasagi Congress ki president Sri Megachandrana mahaki Twitter da phongdorak khibagi handak BJP sarkar phongdorak khibagi matung ina handak BJP sarkar kai riba asi Congress na kapa no confidence motion gi Brahmastra missile haina takpi
maduna kai bani haina takpi adubu miyoi manga khak leiba opposition na assembly rule of procedure amadi conduct of business ki matung innadi mi tara sudragadi no confidence motion lokhat payati hai adu oirabadi congress ki misal na kamdauna biren lokthaba oiribano masi congress na miyamda pangai haiba thok loidra haiba wangse oza angtang thamyo अखोई ऑनरेबल प्रेसिडेंट के मेगाचंद्र ना याम आयरोनिकली माना फोंदुइबा कनो से याम अर्थ लेबा मने ना अखोई लोग जे मरम दि कई नोय कांदा कांग्रेस की मंगा खत लई हाइवे से सुंगरांग हान यामना रेस्पेक्टेड प्रोजेक्ट इन लेत्रम ने ना को हान की हाइगद्रा मिनिस्टर मन सुदुम हाइबा लेखरे मंगा खक लेबा सिना गायना आ लेरिबा पोती हुजिक करिगि दमकता असम हाथु हाथुना अशोक कोई बसिदा लेबाकी वारे लेबाकी यादरे लेबाकी कनोम तौरे खुदम ओइना हाइबदा याम तेन मयाम अवाना मयाम जिदि आई अमुक मयाम हंजन गांगनरमना दोम साइतदि लाक्चरोय अमा निखत हायर कांदा अखोइगी मणिपुरी मैतै सिंगी मरुइबा लाइफम कौब्रु का लिसिंग अनि गी इतिहास कादन लाइ खुरम लाबदो हुजि काब ngамद्रमनिको थांजिंग योगम ngамद्रबनि सही लिसिंग अनि गी इतिहास लेबा मणिपुरी सिंग मणिपुरी मैतै मणिपुर खुंदारिबा वैली द लेबा मयाम से अखोइगी मरुइना सेंगमाइ लाला सत ngамद्रमनि लोइरमनि हाइ यस इम्फाल वैली ओपन जेल हाइजिन जा अदुगा लोइन लोइन निंगोल चाकोबा निमित्ता निंगोल सिंगा चरा हेलगा फिएम उसेला चरा हेनगलामने माने माने अशामना साथीना अशामना केनो तो फिल्म से अतई दे केनो तो रोय याम जामख्रे को अदुना मसी फिल्म से दा कांग्रेस ना opposition na mo ina lohum thokpa haibadi ngasagi no confidence motion se masi thangatpham thokpa ni haijariba masi thangatpham thokpa sigi maram si aina akhoi chawrakna aina khangjaba haiba tare adu boktani senior leaders sing na makhoi gi atopo wakhal sing chu leibirongani maruiba wafam amadi parliament ta haukiba session amada मैम खाबी नो कॉन्फिडेंस मोशन से अखोई कांग्रेस की मसिंग सुरोई खंगना करीगिदमक्ता पार्लियामेंट न मणिपुर क्राइसिस से नैनसी यारतबदगी नो कॉन्फिडेंस से ना पांबई मो ओइरगा अतो अतोपा मयाम अमजु लेरमबी आइको अदुगा अखोइना उबदुनी आइन थमजरी से पांबई मो ओइरगा मणिपुर की मतंग नैनकी मयाम खंगबिरे नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगलगदी मागी सेशन दुगी लिप लोबा दुवदा टेक्निकल मयाम दुरी याम फजना खंगजेदेको मधुदा ओपोजिशन की अमसुंग रूलिंग की लेरिबा मयाम सिना वा ngangbagi tanja se फजना पिदुइने अदुगी तंजा से छुंपी पियु यादबदु ऑनरेबल एमपी गोगोइना को याम सांग फजना इलाबोरेटली मणिपुर की मतंग सिंग ngangreba अतै अतै सु nganगेबो को असि तंजा से हंदक की शिशु अखोइसु असम वाना वारबा मणिपुर की फिल्म से अखोई नो कॉन्फिडेंस मोशन से थांगलगदी मसिगी पोसे लागदी आइना लौसनजबा आइगी अदुगुम कंसीडर्ड व्यू नि को नाइ ओइबा हायरसु याइ मसि अखोइगी मरुइना मपुंगोइना अखोइनि मणिपुरी क्राइसिस से अखोइ नैनबगी ममांगदा अखोइगी ऑनरेबल सीएलपी लीडर ओक्रम इबोबिना नोई बिल पुनमक करी पुनमक लई पुनमक लोई पास तो रोय खोई यारगे मणिपुर से हम थीनो वारे मणिपुर की क्राइसिस से प्रेजेंट क्राइसिस से उंतन नैना सी हाइबदा मतम पीगी ददना थोखिबे वाल मपान थोखिबे वाल लई गेबो सिगुम मयाम से लेब कुछ मणिपुर की पोत सिटी कदाई नैनगदवनो मणिपुर की सॉल्यूशन क्राइसिस की सॉल्यूशन जिगी ख्वाइदगी तो हम चाबदी असेंबली ने हाइजरिबा मरमदि असेंबली से कांगलुप सुना जिंगनी तमी लोइनमक मसिदा लाइनिंग लोन की ओरसो अमो ओरसो पॉलिटिकल पार्टी की ओरसो लोइनमक रिप्रेजेंट तो जगह नेबो सिगी लेवल से असेंबली से खनरगा कराइदा कैदो वाइबनि सिंगबा लाकपा यादबदुना कमाइन तोबा याबना कमाइन तोबा परमाने को ऑनलाइन दे याबना कई लेबल लेतबा गइसी सिगी होबम जिदि मरुइबदि असेंबली दगी होगदबनेबा लीडर खुदिमक मदुदि याउरिबनेबा लीडर सिंग सिगी वासी अयाम प्रजा सिंग तारिनेबा को अदुम असेंबली दुदा खनसी है यादव से मतम पीद भाई से ईरान के सुम थोहनिंग प्रजा से सुम वारग लेर सनु हाइरी भाई से कोई कांग्रेस की ओइनो सदुम वखल लाक्तब खंदब नतेब अदुना मरम ओदुना नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगत मतमदा अदु नैनबे खुदोंग चाबम नंबर 1 फंगनी नंबर 2 दा अतोप अमना अखोगी हंदक की नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगलुब ब्रह्मस्त्र सिना कापस दिदा कई तोगे कंदा अखोगी
Nasangi two other Sikan Kanley, Dramani, Dramana, TIC, Sarai, and Kotana, Togo, Matam. On the Payam, high profile Dramani, drama artist in the high Neko, Drama, Kumdusuyare, Drama, Iberiam Tolega, Amona, Dum Kumas and Modi Tamdusum, Hiregana, Hainevele, never go. See it and last later, Quake Bamastasi, Kafamatam, the decade together. Makoisi aina sum kanjero da ko akoina moina kanwa kal du deina loin khangya damni na bapna sawa haidare ko hypothesis haidra maduda tari no haimatam da manga sina congress ki opposition ki manga sina tharakpa matam sida no confidence motion pukhalakpa da somna kandagi se maming pallage ko bjp masadagi natraga tai party dagi mayam duna support tawdana masi no confidence motion ji my partner sarkar ji kai give targadi not only for Manipur masi na all India gi hoina mayu party major party BJP yam chawa moral defeat yam chawa chokadaba ma leine na khalleba aduna asuk kuina mana resign to yadra kanduda ngasai gi sigi tanja ji da tawrei se masi BJP central level BJP state level BJP double in haidare makoina Manipur ki praja sing mo kaim da khandabani makoi gi izzat kallaga loire na khanbani maram ni moi izzat mangma tare haime ka duine ba ko opposition congress na thangat pa no confidence motion adu su manga khakta lebada ruling BJP na support torga no confidence motion mai pa ai loire da na ko adu gi potu kannaba gi da makta makoi singa hathu to gi brai na khali number 2 da ko adu ga atopa mana masina sohal isi mamanga nei na ba su yaw ngado mali ai na madu taja udram ni na ai amuka thamjage ko kai toge kan na ngasai su khoi gi ai maruk tomcha na haibudu ne ba kari haibano hai kanda mamangi 12 August 2024 da ne ba logi ba session je 100 ki 11 February 2025 ta kai toge hai kanda tha taruk mapung phare ba makoina BJP na parliament lengaksina under the leadership of outgoing chief minister ko kam jamna lebak sibu kamaina chalai ge dong te yeng bio ba kai toge kanda sahi amada session ahum legedaba se minimum le hai ni higher constitution da di tha taruk intervene le ga ya na hai ka duini adu constitution du gi makha da se rules na kari hai ge da ahum lak Manipur gi hoina magi chana ba chesa bani jana mayam na hai nei makhi jam marakam tang thacha ge sida ngasagi ekhoi gi hojik se chief minister se as a caretaker chief CMO moina ngasagi anauba CM me appoint tawdri bauti caretaker hoina leire tha taruk ne ba se adu ozana hojik pan biba ngasagi aroi bagi se 12 August 2024 adagi tha taruk suri se 11 February sida suri ne ba adu oiba ta ga di ozai ekhoi gi masida anauba appointment tawba ngamda targadi president rules la ani haibane boza adu point to lakcha din adu ra yamna kitang aina haidura mane adu gi point je lakadui ne haijari di kai ge dona mamangi da makoina ahum lak to biramagadi si question se arise to roi haiba okay aina thamjaina haibadi ngasai hainai bar akoi rule of business adu do akoi conduct of business kana lairi jana ko assembly na phokba adugi sigi lairi ba lairi sida yauri ba sigi matungina akoi gi tawta targadi hoje ki ahum thokna Manipur gi oina semi ba ngasai rules of procedure and conduct of business haibani masida yauri ba Manipur gi oina semi ba constitution da thataru intervene level leitabaduna constitution du gi makha du semi ni rule je rule du gi matungna sem matungi na winter session to magadi sigi question je leiro mo haibani da president rule lakadra in ama la leiba thami ba pot che mase kana na thon beno da lakpa targadi BJP na thon bo oiduini haibani da in thamjei di mayam ni kai no hamatam da hujik ngasai su mamang ne nabi mani ko khoi article 174(1) the high say it stipulates that 6 months shall not intervene between the last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session amadagi akon bagi session duga ahan bagi mathang session do dugi ahan tha taruk intervene legedam ne ba asigi tha taruk intervene se hayeng tang 13 da loire ba adu bodi aina thamjaning question di si loire kan da constitutional crisis ama la ane ba ko lak ba yai la ane na ina haije bagi constitution interpretation to bagi ai right leijade duga khangju khangjade koina common man amana khangba khara du constitution gi adu khakta ne ina thamjari sidi constitution gi di my constitutional lawyer nunga to khai ba leidana masidi expert
याम तौदब थबकनी अदुबु अइना पार्टी अमद यावरगा मागी पोजीशन मसाम पाइजरुबगी तंजादु लौजरगा अइना खरा थमजबु वानी जस्ट कॉमन मैन की व्यू नि को असोयगाम दौर चुंगा पिगनी अदुना अइना थमजनिंगिदी हारिबसी सुरबना कई तौदुरिगे हयेंसी मखोय खुदकता मसी कोई करी हैदारे डिजॉल्व तौगदोरिबरा नत्रगे एनिमेटेड सस्पेंशन थमगदोरिबरा को 365 अखोयगी अखोयगी ngसागी इमरजेंसी की लेरिबा आर्टिकल 356 ओंगनी 356 की दी सिगी ममांग सिदा लेदुइसी दी मतम खरगी मांगि था अमनी अहुम चंगुंगने बा हुजि पार्लियामेंट की सेशन जो फमी बनीना मागी प्रोसेस मयाम अम लोकसभा राज्यसभा की क्लियरेंस अप्रूवल दिस एंड दैट मयाम अम लेंगनी आई अदोमदरी मुन्ना खंगदे अदुना था अनि हुम चंगदब मरक्सी ओरंगने बा माना ngасai सस्पेंडेड एनिमेशन हारिसे सस्पेंडेड एनिमेशन सी थमकांदा हुजिकी पोसे थमकदोइरा नत्रगा हाइरिबा पेरेट से सिगी मनुंगदा अखोय अनुवा अखोयगी अमक मेजॉरिटी पार्टी दी हुजिक बीजेपी न ओइदना मसिदगी अनुबम खंदुइराइबसे मसि यामना डाउटफुल ओइ अदुगा आइना थमजनिंगिदी हनकी राउंड सिदैदा अखोय कांग्रेस ना प्रेसिडेंट नु सुंपाम पामदी यम मसिदैदा अखोय ममांगी वांगांगबी बसिंगनगा आई हाइफेचो ताजौई प्रेसिडेंट नु लागा लोय सॉल्व तौनी गाइबसे मसिदी अखोयगी प्रॉब्लम दे अखोयना सॉल्व तौजगदबनी अखोयगी प्रॉब्लम दा अखोयना सॉल्व तौजगदबदा अखोयगी लिट तौरिबा प्रेसिडेंट रूल Oh, yani adu dia adu khat thamaga ambe round je loisin jara. Okay, thank you very much oza. Ngasi gi dialogue si makha cha thajaboina ai oza akhoi gi oza Dr. Raheijudin de laksage oza na kalamarom da hauji akhoi gi constitution si akhoi gi machinery je pura fail oibaduna bu akhoi CM resignation tawribani अदुगी मथक्ता अखोगी हारिबा अखोगी स्टेट अमगी सीएम अपॉइंट तौबा हाबसे आर्टिकल 164 की मखादा गवर्नर ने अपॉइंट तौबा अदुगुंबा कैनो मखकनी शासन मखकनी अदुबु तसेंगना सीएम अमना रिजाइन तौरपा हाबसे ngसागी स्टेट की मशीनरी फेल ओइरपा अदुगा ngसागी अनि सुबदना असेंबली दा नो कॉन्फिडेंस मोशन दा ngसाई पुखलिबदु पास तौरबा मतुंगदा मसिगी पॉइंट अनि से लैरकांदा ngसागी अखोगी चीफ मिनिस्टर से रिजाइन तौगदोइनेबा अदुबु ओजा लाक्चनी बा वाफमदी हारिबा अखोगी ओजा हरीशोर गोस्वामी ने सुपनबीग्रे हाना ममांगदा करी हाइनी जून की तांग 2023 की जून की तांग 13 ओइरंगनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मदुदा यामना हाई वोल्टेज ड्रामा तौरकांदा रिजिग्नेशन तौनी गायन तौरकांदा सेक्रेटरीट ममांग अखोगी सीएम बंगलो ममांग द चेगा सेगाइदना तौगिबा अदुबु इखंग खंगहौदना असेंबली अखोगी तारागनी थोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मसिदा नो कॉन्फिडेंस मोशन की वा खनारि ngai जैरकत खंगहौदना नेबा अखोगी सीएम रिजाइन तौरइसे मसिदा अइना ओजादा लाक्चनी बा वाफमदी बीजेपी की बनुंग दे दत्तन हाइबसे नेशन फर्स्ट मोदी का परिवार मसी ओइदना सु मदुदना तन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइदना फंगदुना सेमखिबा गवर्नमेंट असिगी मनुंग द मेंबर सिंग अमना अमबु थाजना दबने बोजा थाजना दबगी अचौबा ममीने बे लेइबसे अदुदना तन राजनीति की लौतुना पार्टी की मनुंग द मचेत तारकपगी तारक्तन सीएम फाव रिजाइन तौर इबनेबा ओजा अदुना करिगुंबा अनौब सीएम सिल्ले अनौब सीएम अमा सिंदा याददना सिल्ले खोगी पीआर से लाप खरा मना पामी हाय खरा मना पामदी हाय अदुबु करिगुंबा अनौब सीएम अमा सिल्ले हारगदी ngसागी लैरिबा बीजेपी सिदगी दुम सिल्ले न खलसे बोजा को मसिदा अदुइ तारगदी मखोगी मनुंगदा अमगा थाजनदबा अममगा लौतुनबा राजनीति की ओइबा मसा मसागी ओइबा खनरिबा मचोई ताबगी ममी तारिबसे ओजा अनौब गवर्नमेंट लापदा सेमदोकपा ngamgani हाइबगी थाजबा लैब्रो ओजा कमाइ तौइ होय सांगना वांगदो सांबदगी मकोदो काउखिबा हाइतारे अदबो एनीवे आइना निंगजरपदा हाइतारे याम कन्ना खंगबदि नते पॉलिटिक्स समदि पॉलिटिकल अफेयर्स हाइबसे आइगी दमकदि आई हानसु सुदु जदे इसम समना कोइगे ओजा मोइना दम लैजबनी आई
Manipuri da haraga ko udai ta bo mo pangjaba hai tare adubu ko ge anoba national education policy NEP 2020 lakpa sideda there is no rigid barrier between science and arts, humanities, doctors, medicine, mathematics haven sing basi amata later badina hause akoi su as a part of the citizen of India ge citizen ama Manipur ge praja ama oina asai ge politics ta toriba game mayam se gi impact se akoi ju dum phangbani na hajatai ko aduda haira abani na akoi ge North East Window TV na haira ko se de adu ding hak represent to ya bara hai na kanjaraga ai adum yaujabani aduga ani suba point ta akoi maru oina aina emphasize tawjaning basing sai anchor na zo haibiri ba duni akoi ki manung sida thajan narakta ba haiba pot ama wafam ama lai ko wafam se akoi isana akoi khutsa singsi yengbiu khutsa se khubi lere index finger lere middle finger lere ade ring finger lere smai mata nang lei ko ase ai khutsi ki khusa manga se phauda khubi gi suma gi tongan ba pride ama lejeri ni ko sina gudom bisna hai ne mingon da pot tak pa ko pa to pa tawangang ba ai sin nei ne ai na khwai phe lebani hari ni maya sin hai na ai na khwai wang bani I am the tallest hari ni adu I na khwai pharam ne smai to dana se ring finger se jo sana ko do ba ma karim sin tar de noi da sin bana te angwan da sirib ni ga hai dana ma gi tong ama leje hari ba adu bu khena ba maya ma si leidu na su ngasai gi kusa manga mak si kana gi kuno hai tare de ai hai ba si gi ni hai jari ba ko aduna ko gi scientific perspective sta hai ga dra ma si gi concern si exam batam da puna mak si khena ba manung da maya ma le re ga su akon ba da di ai gi isa gi ai gi emalebak idam da Manipur gi hai ba wafam ma lai hai jari ba ko aduna khena ba sing si thado na raga hanagi haugi ba na hau gare haugi ba sidai da khoi thodo wa thok mayama thokhare thoning da ba mayama ko maru oina aina oza ma oina amna concern oiza se akoi ga angang sing sidai da haugi ba sahi ama ni sidai da lai rai su tamba phangda ba gi madu ge ka ngau na ba hauji su psychologically emotionally haijaba dai ko maru oina relief camp ta kaida leri ba sing asigi angang sing state da moina kari khalam ga daw ati sigi situations state da kari akoi gi matam da angang ngani matam da khalam ba wakhal ruga moi hauji khali ba siga ani sigi khena ba se akoi hape kupna nei na jaba matam da masidi yam phataba yamna kuina thamba yada ba pot amani aduna yam thuna lotion ba si tangai fadabani haiba adolom da yenga kan du da akoi gi honorable chief minister na mana resign ga tawdna tawsi amarom da budi atopa alternative ama yengna bagi khudong saba pibani haina so akhona su lojai yam phaba step amani haina adum lojai haijari ba ko adu ngasai gi drama gi matang da drama to bo ba haiba se de akoi mase maruina politicians in da yam namna taw ya isamak su drama is bani khongona gi basi ga hari ba drama all india gi competition da first prize ga so dum phangjara bani haijari ba ko adu akoi na di yam line irai line adum uri bani khangi bani aduna praja sing se khangde ude haidana akoi gi lila sanari ba sing hai tare ne ko politician sing sina lila sanari ba sing sina na akoi na lojai akoi gi mityeng da sahite gi mityeng da hai tare aduga akoi praja sing sina bhabong ne na lojari bani ko lila sanari ba sing sina sumani la sana ba kambu sina artist sing sina bhabok si kaw tho gar gadi bhabok ke marak ta su akhang ba lai asi ai ba lai hai ba se khang ta tar gadi madusu yamna laibak thiba adugumba matang amani haina lojai adu drama matam du da tawkheba ado loina ma khangna wa phone hauzik sina tangai fadana reality da lakpa matam da karigumba mahakna resignation si torum da targadi kari thol kadoba kari oi kadoba madugi mang tungi khalla kan du da tumbinna mayamna khamdana ba hai tare ne ko adum tawkhebra haina agi mose dum pijabani hauzik anoba chief minister ama lakadra natraga na president run lakadra hai ba sigi wafam dani lak ibse khambiding ibse haijari ba ko ado president se mu yeng se president si sum haijabagi wani article 356 ke makhada president rule leiba yai hai bani in case state to gi kasagi functionary duna fail orapa matam da adu administration ji akoi huji since the last some a few years akoi sum yengjam matam da akoi huji Manipur central rule or president rule nataragana state ke rule hai base akoi even yamna distinctly identify to bangam da bagi state zama adum akoi witness to kra hajari ko hauji shibu kamai da Manipur gi MLA minister singshina lenga si salari bara nataragana central gi salari bara hai base phauda
करीगुम्बा लेमेन अमदा हंगतारगदि आई सामक्सु साइंस की स्टूडेंट अमा ओइना हाइतारेको कैंबुब खेनबसि खंगतब हाइतारे ए प्रेसिडेंट उनगा हौजि लेरिबा सरकार जिदि इमान मानैदना अखोइगी स्टेट की नि हाइबदा स्टेट की इंटीग्रिटी की अखोइगी मसिगी लेरिबा लोकल की कॉन्टेक्स्ट दा वर्क तोब ngमददना अखोइगी इंडिया की मेन स्ट्रीम दा लेबा सेंटर की रूल दुगी मखोइगी मीडियम मखादा मोइगी याकागी मतुंगना मोइना खंगबा मोइना उबा उदबा मायामदु द डिफेंड तोरगा लेंगाक बो ओरगदि प्रेसिडेंट रूल जि इमान दा मानै करिबु खेनब लेबगे हाइबसे अखोइ इचम चम मीना हंगनिंग वाहंगनि हाइजरिबको अदना थोदोना खेनब लेतबरा हाइना अखोइना दि ऑब्जर्व तौजै प्रेसिडेंट सि मायामसो अखोइ मणिपुर की हिस्ट्री दा मायामसो न खंबिरबदुनि 1967 दगिना 1968 फाउजे 117 days नि मसी मतम दुगी अखोइगी स्पीकर ने रिजाइन तखर मतुंग दा थोलखिबा वाथोंनि अदुगा 16 October 1969 दगी 1972 असी फाउजे 156 days नि को मसी सुंग असागी कनोगी नि इंसर्जेंसी की अदु अदागी लॉ एंड ऑर्डर की ब्रेकडाउन लापगे नि अदुगा 28 March 1973 दगी हौरेरगा 1974 फाउजे 341 days नि मसी सु अखोइगी opposition के कामबु न मसिंग याम हेनगेट की बादु सरकार दिसंबर ngमौदबा दगी थोपने ना हाई 16 May 1977 दगी ना 26 June 1977 41 days मसिन क्वारी यामद्रबनि को मसी गवर्नमेंट दु डिफेक्शन तोबदगी कोलैप्स औरपनि हाइन ताइ 1979 दगी 1980 फाउबा 60 days गिनी मधुदा मतंदु दु पानबा अखोइगे जनता पार्टी के गवर्नमेंट दु की सेंजा थुमजागा मरी लेना अदुदै द वाथोकनि असमाय तौदना अखोइ 1981 दगिना अखोइगे 111 days सिगुम्बसि डिफेक्शन की मतंग लेखरे 1992 दा अमुका अखोइगे डिफेक्शन की केस नि अदुसु अदुगा 1993 दगिना 1994 about 347 days the maximum days मसिगी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज प्रेसिडेंट रूल से मणिपुर लेखरे मसिना नागा कुकी के क्लासेस ता 1000% सिंग सी के बखोट के बसिगे मरी लेनबनि अदुगा अदुई मतुंग तारकपदा 2001 दगिना 2002 की मसिदा 276 days अमा मसिन मेजॉरिटी लेतबगिनी असि पुनमक्से अखोइ मांग थोखरिबा प्रेसिडेंट रूल की चावरकपा अखोइगी आइना एकेडमिशियन मोइना सोमदो ओइना चचरे वारो बिया देखो आइगे कमेंट सा तोपदा लेतबनिना असि सुम यंगुरो तारगदे अखोइ सिनेरियो से नैनरु मतम सिदा 41 days इन मिनिमम नि डिफेक्शन द लेबनि मवंग की प्रेसिडेंट से दुम लेखरे हाजरिबको हंदकी प्रेसिडेंट रूल लाकनी हाइना अखोइना खंजरिबा एक्सपेक्ट तौरिबसि गा अखोइगे 1993 देना 94 फाउ मनुंग द लाइकेबा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 347 days लाइकेबसि 1000 पीपल हाट खिबगी नागा कुकी क्लास के हाइपेट मरी लेना डायरेक्टली अखोइगी रिलेट तोब म ओइद्रगसु अदुगा हाइपेट मानब मोंग अमदी ओइगनी हाइना अखोइना खंजबनि को करिगिनो हाइमेतन दा होजि थोइ बेरांग नंबरम ओइरेरगा अखोइगी नागा कुकी लेरिबा अखोइगी कुकी गा मेटेगा मरु ओइना को मेजर कम्युनिटी हाइजे हाइजे बताइसि मरकता कन्फ्लिक्ट लाकपा अदुना मरम ओरग मामांगी वांगांग लोकसिन सो हाइबिगरे अखोइगी एरिया ऑफ करि हाइनी मसिगी चथुक चसिनगी मतंग सिदैदा मपान लाना चटपंगा मतब खलोतो मयाम सेना अदुगा पेनरक्तबा ngसाई खुसा मंगा मानदबगुमना वाखल मानदबगी मनुंग पेनरक्तबदगी हेंदोरक्तना पालिबा गवर्नमेंट से यामुनरिबा मेजॉरिटी कम्युनिटी की अखोइगी कुकी सिंदु खाइदोखरगा मैटेगी मरक्तसु अदम मानरक्तब हाइतारेको मानरक्तब से असेंबगी हाइरगदि अखोइना मरु ओइना मणिपुर द ले मणिपुर से अखोइ मिनी इंडिया नि हाइना दुम लोबि याइको मरम द अखोइ द तोंगान तोंगान ब कम्युनिटीज मयाम खुंदादन लेबनि सिंगि तमी असिना सिंगबा मयामा 33 डिफरेंट ट्राइब्स लेखरे तोंगान तोंगान ब कल्चर लेबा आइडेंटिटी लेबा तोंगान तोंगान ब याम यूनिक ओइब स्टेट मनि हाइजरिबको मसिदे दा मरु ओइना अखोइगे माइनॉरिटी सि ओइरिबा सिंगसिना खरा फिल तौजरिबसि अखोइ मेजॉरिटी सिंगना मोइदा खरा तुहत पिरे न हेत पिरे हाइबसि मसाना दुम अतोपत सुम खाली अदुग मनिवर सुम खाली हाजरिबको अदुग अमरोमदा अखोइगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट माइनॉरिटी से डिफाइन तो मतम द रिलीजियस माइनॉरिटीज द लेरिबस क्रिश्चियन ने सिक्स ने बुद्धिस्ट अदुग जोरोस्ट्रियंस मुस्लिम सिंग लेरिबस सिंग सिनिको इंडिया की मुस्लिम हारगा मणिपुर गा मानदबा स्ट्रक्चर अमदि ले मणिपुर की मुस्लिम सिंग असे तोंगाना अखोइना मरु ओइना मापान की मुस्लिम सिंगा मानबा धर्म द मानजरगसु अखोइगे ई द लु द तोंग द येंग तारगदि अखोइगे फादर सिंग अदुगा अखोइ मैते इमा सिंगा अखोइगे यंबान मिनरगा पोल प्रचादा नाउदा सिंग हाइदारे मरुना निमोन मचाना हाइनरिबनि हाइजरिबको अदु ओरिगदि अखोइगे मुस्लिम सिंग असे मणिपुर कॉन्टेक्स्ट द यंगदि मसी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी मैते की इंटीग्रल पार्ट नि हाइजे अदुनबु पांगल हाइना हाइना हाइरिबनि पांगल दुसु अखोइगे मैते की सबसेट नि हाइबिगे दंता मैते पांगल ना हाइरिबनि हाइजरिबको अदु इवन देन सिदैदा अखोइगे करि हाइनि अखोइगे पिबा मचा हाइरे मेजॉरिटी सिना निंगो मचा हाइरे माइनॉरिटी ओरिबा मुस्लिम सिंग सिना अदु आइसा इसामक्तु थेंगजबा एक्सपीरियंस दा हाइजबने आई कमीशन की सेक्रेटरी सु
matam khara urame ko madu da su tongan tongan ba akhoi ki sarkar da ikhiba akhoi ki chithi nungthi mayam akhoi Halim Chaudhary sapna chairman oring da secretary oina matam khara thopu jarami ko principal go oitring da ai I basi ka ta da hai tare sam kari hai tare minority ki voice hai simak to bu tagan de hajari ba ko masi Mahatma Gandhi ga haibiram ba ko ram ta ngai matang sida haijani civilization is a civilization is known by the way the majority treats the minority is having minority single majority community na karam na treat to ge haibadugi yengan da phajana to bra tathi tawin to bra si yengan da civilization si chakholi chakhote hai se leptor yan si khoi ge father of the nation na hairam bani hajari ba ko admana atopa statement su pirami amabu oisunu minority ore basu mana ngamba mana sakpasi tapam thoi maram de maso asum basi khangi haibani atopa magi statement man hajari ba ko aduna maram oiraga akhoi ge Manipur da khunda minari ba tongan tongan ba proof singi manungda akhoi ge khaitan usit thoina da ba se aduma ai sada thokja ba fil tokja ba hai tare ko aduna ningol macha oire ba maite gi integral part ne hariba maite pangan sing sida pipa macha sing sina tathi tawina tobirak targadi maduda nungai ta ba haidi pen da ba mayam phumga leiba asina nomadi akhoi gi merik tegi majabi hawe haidana phudong naraga mamang da so akhoi gi sigma gi class on thena ga hajari ba ko adu yam tena tawki aduna aina hajani badi anoba chief minister ama soidana maki akhoi da la e haina laurabasu PR bola ena lobasu PR gi wafam aduna khara lamna thamerga aina pamjabadi ngasagi mamang da trais sama haitare mamang gi sarkar da chief minister magi lising makha da adugumba government ma leikhare hariba chief minister dubu yaning da ba yawba kambu sing ba pen da ba khota ba puna mutu toktu piraga anoba trial ma mo handa mu togodo basida anoba chief minister ma silagadi hanagi pen da ba dum nu kauthu pi ba yarabra adumain torega akhoi gi lamdam sidai da shanti hanjan ba ina signa tamna leba ngamgani harigati akhoi gi PR budi akhoi gi tongan ba democratic country amada haitare ne ko akhoi sarkar na salai ba ngamjadi haiba siso akhoi gi weak point siso akhoi na nuai jadi ta ba da haijari ko aduna anoba government ama lakpa haiba siso yamna phayena kali tawudadi aina sa haije gariba anoba chief minister sigi meeting makha da minority majority tongan ba purup kang leiba mayam singse amato oina khanba ngamba chikhon na khonba hoi mayam punamak si amata akhoi gi mini India ne na khanba ngamba national integration da haitare ne ko sigumba si oida ba se ai pamjai ai ta sengna akhoi gi maroina sabi baru bi dia de BJP khoina ai bu nungai ta ba towi genu mayam haibu ni ko aina hajari da aina ri pamda ba haitare ko BJP si yam communal oi si yam tare ba akhoi hajari ko ai minority community marakta yawgi aina taba do mayam da do haibu wani ko masi oi haibu di nate mayam gi perception da wakhalon da BJP si di asangak pani moi di Hindu gi fanatics ni adu ni adani Musalman si uba yadam ni hatop ni ko be haibu sing basina psychological akhoi gi gari threat ama sum leiboduna khanjai hajari ko adu aina di yam tabasi yam nungai jadaba aduna aina mamang da so akhoi gi BJP gi office data quiz program ang bhak akhoi gi gari haitare athobo singi numita gari hagen patriots day se masi chehol ma chupna pangthopani ada ai quiz ga kari ga pamja da quiz program ho towi ko ada quiz program se ni thole se ma sana jabo yawi re loina ka ko BJP gi masana ba lu yawi akoi madam sada de bisu yawi ko ada ai dum phone dum hai si live si ki channel jena live telecast to en kali ai numito ada ai dum phone dum hai BJP se mayam na kana kana dum nang ni yam communal oi Musalman sing tathi na towi aduna ai ngasi gi thoram se da Musalman gi activities maximum ai focus to jari waru biro en kali mo dum noi hai hajri ko amade da Muhammad Ali Modin first chief minister of Manipur gi state road phanga bantung ya hamba chief minister magi activities maya ma le ram baduna si le ram hai bana sing basai angang sing da highlight ram towi hajri ko naki Ahmad Chaudhary gi matam du dai da ko India INS ti morang da link kano swasan re makha da towi dai da ahan ba linguist fair linguist dai da achobus thawang o ki bana ki Ahmad Chaudhary le re si makha tarak ba da mayama akhoi gi Musalman singi akhoi gi freedom struggle da patriotism sense of patriotism se create tobu matam da mogi activities mayam se akhoi na angangi younger generation sing se da akhoi na chandok pa ma changi hajari ba khangmi na ba pangan ai ji kana no masi mitop na te akhoi ki integral part ni moi da akhoi na tati thawna tobu ya de hai si ki masi ki sense of national integration ki sense curiosity se moi da arouse to na ba gi da mata ai do maximum input pi jai ko adu moi da jun ma hai ko ai na tawjuri war bi ya de ma samu sin la ga pangni nga ta loi hang ya da madu khambi ga no atai gi yam tawre bi ti ke de ji ka khoi loi khamba ya loi khange pauna ba ja ba se kana loi khange but akhoi gi lairi ba sing shi ju khara puthok ko ji changi ano war bi ya de BJP si
pangan yam tathi hai ado hai ga nami dam tai nungai jadan na si to jabni BJP si de tathi drabni ko hai se example one set to hai ta ado ai isa maksu huju riksi hai tare ai gi biba macha oiriba isele bai singna ai gi ai si e ma ba ningo macha mana lamhen ya bra khopa hai da hai ta khud ta thaba complete kana allegation ta to ba si sarkar sina adum tai ha ba ko ai na ngam bo si ta de ba ai even ai honorable chief minister ju chithi I ba there is no air for the voice of the minorities have say asina subject or ga chithi ju I ba ne ba ai na hai ba sin suda taroi ha aduga majority na hai na si to ni khone masi ha to ni masi ya thalu ne man kari ka ka to is some minority community ki marak tegi kuki gi mi ma bosu university ki vice chancellor hello pangni marak te isu kenoma hapio housing song sembo do riban anu chief minister gi makha se la ka ru se de so kuki yo no na ga su yo no me pang su yo lo ya re gi pang na chief minister o yo kai no ha ma tan neutral lo mi ma chief minister o gi lo ma si phagado ni hajari ba ko aduna madu sigum bo wakalon khada inclusive oina leiriba pot ponmak se akhoi gichin raw matani akhoi manipur gi apun me setam se ipai posting aduna zarol zarol kaya changna thanma bani masi gi kai be yade masi da akhoi yang thina be yade haiba adugumba akhoi chikhon na khon ba yamna inclusively khandam na modo ba ichini naw mari mata gi wakhal kaw thok pa ko ai na chim se wore ai naw pa thado e thika to hole gore de mana loina de mawalo de ai chim minister gi kendra mini magu mana de to bi abra ade ma thot shi to ai na chim se sigi posi thado pirega di yam phagani ana chim minister se akhoi asa ta jari tara no okcheri asina ai hajani yam phajai koi ge ozana thambiri si अनौब चीफ मिनिस्टर लागा माइनॉरिटी मेजोरिटी खाइदबा यामना इंक्लूसिव ओइबा अमना अमा हाइबदी तसेंग हारकांदा अखोगी मणिपुर की एनी इश्यूज ता अखोगी निंगोल मचाना लौदब रोल से लैबा नते अचौब रोल ने लौरी से मसिमक्सो खोई इकाई खुमनबम थोई मसिमक्सो खोई खंगदबरा ते खंगी अदुबु खंगदना लैरंबा मयामसु मसि खंगफम थोई हैबा वाफम दुनी खोई ओजा डॉक्टर रहीजुद्दीन न थंबिरिबा वाफम जे थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्टेटमेंट आई मखा चथजबोइना ओजा हरेश्वर गोस्वामी दा लाक्जगे ओजा ना साय खोगी अखोगी प्रेसिडेंट रूल सी सुपाम पाम दे मसी लाक्तबना फै हैबगी वारोल थंबीबसी मतंगदा ओजा नकल मरोम दंग साय ओजा ना थंबीबा ngसागी बाहेंग जे लोइरबनेबा मरोम दा ओजा को लोइरबने ओजा मदुदा ओइ पारगा लो एंड ऑर्डर पुरपदा मणिपुरी इंटेग्रिटी इमोशनल इंटेग्रिटी सागतपदा करी करी अखोई तोंगा पैनलिस्ट ngasi जो पुलम पैनलिस्ट मापन निपान मापन अदो खरा मना अमु कनोदा प्रेसिडेंट रूल दे एंडोर्स तोरमी प्रेसिडेंट रूल आपना फै हाय खरा मना पाम दे हरमी ओजागी ओइबा मोरंग तंग थंबियो आईगी ओइबा मोता प्रेसिडेंट रूल पाम दे हबगी मरम से अखोइना मिहुत मयाम खली से करीगी खनबनो हाइबा प्रमाणिको मिहुत मयाम से हुजी हुजी अखोइना उदुसी मनुंगी मानबा मानदबा अदु मयाम नो ngakang thamgi se ba कोना सिंपली स्ट्रेट ओइन उरिसी चीफ मिनिस्टर मसाना रिजाइन तौजरे परमानी मसलेद मखोई डिवाइड तौबा तौदबा मनुंगे पोतो तोगा मसाना रिजाइन तौजबनी अदु मा रिजाइन तौजरगदी अखोई पीपल की मैंडेट मतुंगिना खनग्रिबा एमएलए मयाम लेरिको लेरिबा सिदा मेजॉरिटी हुजी फोक्तो बीजेपी न ओइदी अदु बोइदी मखोई माबु करिगिदमक्ता मयाम जिना पामक्ट्रिनो बीजेपी की एमएलए सिंह जिना मयाम नदि हाइनै फम पामबदगी अदु अदागना कमेंट पिनोस योगी आई मधुमक्ति होय फम जे पामदब कनाम लेपोते लेरगा सु अदुना प्रायोरिटी ओरंगदोग दि मानदे आई कंसीडर्ड व्यू दा हाइब जे लेवा के थोइबा क्राइसिस मयाम जी हेनमल लेवानी यस यस मसले द फनाम न फम पामबो गेरा पामदबो गेरा अमो गेरा मसिबु यिंगना लेबा ngamaktaba हाइबनेना आई लौजै हाइजरिबा को अदुना मसीदा अखोइने हेक्ता सी माबु लोकथोए मा लोकथोकोसे अखोइ फम बामसिंगना फम मुनबगिनेना माना कइगुंबा थोइबा थौदोकसिंगे थोमद्रबा सेंटर में सुमासी याम फजने याय से मयामना अदुम nga लोकथोक त लेरबनी को अदुम लेरिबनी सिदा फजने माना लेबा ngamagadi ai लोकथोकनी थाजदिएबा यस सिगी मुप तौने से माना तौरिबा सोइरिबा थोहलिबा मयाम अमंग ngasi थोलिसे अनदर
अखोना डायरेक्ट उरिबा मी सिबा नाबा अदु अदा मयाम जिना खरा खक्तनेबा सिनतबा सिगी याम नुंगाइतबा थौदोकसिंग सिगी मथक्ता अनदर 20-30 इयर्स मा कोई इकोनॉमी से कोलैप्स तौरद्रम खलेबा अमुक रिकवर तौबदा याम साथीना मतम चंगदबा मणिपुर से यामना बैक त चप्पा हाइदारे से थोली बगी दायित्व से मा ओइना येंगदन माना तविजा सुम येंगदन लेरगदी अखोगी लेरिबा साइगी बीजेपी की एमएलए सिंह कई सिंह जो प्रजा मयामना खनबनीना करीगी नखोई जो येंगन लेरी अदोबोइदे नखोइना थौदोक थोइबा क्राइम मयाम जे येंगन लेरनिना नखोइ जो दायित्व ओइना हाइरोइदबी मरम लेतेबा अदुना मागी मनुंगदा फम पामनबा पामनदो थमगा पोते अइन लौज मपुंग पोती तसेंग येंग मंगमक्तबदगी मखोइना स्वाइना तौरपनी है ना इदी लवी अखोई कांग्रेस की ओनसु मयाम हाई कांग्रेस सु हुजि लुगर मतंग लेरिबा बीजेपी की हाइबा तारे मोई एमएलए तरेतना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन गना तौरिसे सिगी मतंग तंजा सिदे कांग्रेस सु नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगत पादु तौबगाइना कना कनी हाइनौसु यावेबको सिगी नो कॉन्फिडेंस मोशन सिदी मंगा खंग थांगत लगे हेक्ट ओइगदब नते इन ngasai थमजगरे अखोगी अतै अतै अखोगी सीनियर लीडर सिंगी तो खाइबो वखलोन जु लेरंगनी आइनो उजबददी मपुंग मोइनो वा ngang बगी तंजा फंगोबा डिस्कस तौबगी तंजा फंगोबा अदुना सिंग मयाम माई थमजरे को अदोम ददी अमुहना हंजन जरोय अदुना कांग्रेस की दी डे 1 हाइबदी 3rd मे नि को 2023 सिदगी होना कांग्रेस की लीडर सिंह से अखोई इसामक सुदुम मतुंग इन लगा दुम जाउजै कई तौगे ना हाइबा मतमदा खनबा होग्रे हेक इरांग थोएना कंखले ना कमाइन तौनी हाइदा अदुना डे 4 सिदा डे 1 दुम होग्रे नुंगांग करी करा कइनो हंगरिङैदा डे 4 डे 5 को अदुसु अखोई फगिद्रा ना तौनरिङै दुदा नैना बसे डे 1 दे होग्रे कांग्रेस लीडर्स ना डे 6 ता डेट 6 ता मेगी अखोई ऑनरेबल हुजि इंचार्ज सीएम जे अखोई ऑनरेबल सीएलपी लीडर ओक्रम इबोबी दो प्रेसिडेंट के मेघचंद्र डिप्यूटी सीएलपी लीडर के रंजीत नसिंग एमएलए सिंह जिना सीएम जी मना का डायरेक्ट चलगा मतम दुदा इरांग से वो याम हेंजल का दो मालिदा फिल्म जे सोइदन उनबा होरबने डे 1 दगी अखोई कांग्रेस की दी मसिदा तौइबो पोचे थिंगौनबा फहोनबो होनबो से दुम होरबनेबा अदुगी मखा तारपदा कैरा कन दिल्ली दा सतना मागा सु उनदना अखोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी की टीम जो कांग्रेस राउना मागसु उनदना खोनदना को मसी अमुतंग दिलोशनबा तौसी लो एंड ऑर्डर जिदी स्टेट की नि हाइना हंजल लंजन क्यारब तौरेबा को तौ मतुंग दुदा इसी मतंग की मतियम द थमजहोगे अदुदा तौ मतुंग दुदा सु माइ पालक्तबदगी दी मसीदी आर्टिकल 355 चन्नै हाइ चन्नदी हाइ चन्नबरा न सिंगनबदी अखोई लेरे अदुना मान ngамद्रबरा न मरमदि 3rd मे 2023 दा इरांग थोगा 4th मे द डीजीपी का चीफ सेक्रेटरी का कमाई हापे इनोबा आदगी हापे हाइ जे अमित शाह मसा मंगना पार्लियामेंट के फ्लोर हाइरबनेबा हाइनि थौदो अमा 3rd द थोगा दि निमि हुमनि मरिनि त समजंबा ओकरेंस ओरगदी निमि हुमनि मरिनि दा दुम इंधरबरन येंगनैदना को सुंगेंग येंगदना नेक्स्ट डे दा प्री प्लान मामबि मोंग दा तौरबनेबा अदुगा लोइनना हाइबा लो एंड ऑर्डर से कंट्रोल तो सुंगम जलक्तबदुगी दिल्ली दा चलगा अमित शाह उनदना प्राइम मिनिस्टर मोदी उनदना अमुक्तंग दे हाइरुसी हाइबसे अदुम तादना मीटिंग दि तौई अहुम मरिया तौगिबो माले अदु चटपगी वासे अदुम थौइदना नाथैरगा अदुम लैग्रेबको अदुगी मतुंग दि कांग्रेस पार्टी अमसुंग मागा चमिनबा हाइबा तारे मरु मपांग ओइबा पार्टी अखोइगी 10 पॉलिटिकल पार्टीज न मतुंगदको सिना पुल्लगा अखोइ दिल्ली दगा चटलकांदा ऑनरेबल कांग्रेस की ओइना सु म्यूटिंग चले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ऑनरेबल प्रेसिडेंट अखोई थमजगे को ऑनरेबल प्रेसिडेंट उनदना यानी उजा मखा चथबि कितन केनो तोरे सोमदा ऑनरेबल प्रेसिडेंट उनदना को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनरगा अखोई इसामक योगजे चंगमुबुदी यावद्रे अखोइना ओनली ऑनरेबल एमएलए ngakta change adugi mathanga atei tei maya mama unabu yabu unadana अखोई मसी इरांग जे सोल्व तोंगनो होनरगा लाई अदुगा अखोई के होगिबा असेंबली सेशन दसु सीएलपी लीडर ना हाइरे लोइनमा बिल पुनम तै पुनम नोइ पास लोइ तोगजरो मणिपुर क्राइसिस सिददी
खनसी रिजॉल्व तौनबा मसे कबाइन तौसिगे कैदौसे तानसे है मतम याददन थोलके वा लेग्रेबको समाइन तौदना आइबदी कांग्रेस पार्टी नदी आइसे कैनोगी वानति फैक्ट टू नेम थमदे कांग्रेस पार्टी नदी हेड डे वन दे नंगसी वोक्ता रिजॉल्व तौनबो होनदना लापदो ngasi wong sum nathayena sum waban hinjalakpa फिल्म सीरीज होइसलक पे हिंजलक मैम से मसिदगी खांग मंगमदब मैम दुना मरम मजना नो कॉन्फिडेंस की वाफम लापनी खननब नैननब अमसुंग अते इते लाइक माइंडेड तो मीसिंग याव मगदी लेबाक मुसिबा फिदी बीजेपी तो याव बियाई कांग्रेस तो यावनी लोइनमक अदुगा अते इते लेरिबा पार्टी सिंग नु लोइनमक याव बियाई अदु सिदी पॉलिटिकल इशू नत्ते सिदी लेबाक की क्राइसिस ने प्रेजेंट क्राइसिस ने सिदी पॉलिटिकल की दोला देवली अदु वदा थिनदबिदा मसिमदि अखोय पुन्ना सोल्व तौमिनबा फैयबजे कांग्रेस की अरे पथाजबनी खंदना अखोयना नो कॉन्फिडेंस थांगलगदी अतै अतै मयाम सीनियर लीडर्स न खंद मयाम जो लेरमनी अदुगी मथक्ता मयाम अमना सपोर्ट तौरगा सिना लीड तौरबा नुपा से याद्रबने मसे उठाइबा मुहुत छिलगा अतोप अमा लागा हेना फबा अमा लागांदा मदुना अखोय मसे थांगतपगी पोट से ब्रह्मस्त्र से नसा अखोयगी ऑनरेबल के मेगसन हाइगिबदो मदुगी पोतु लाखिबनी अदुगा लोयन लोयन कांग्रेस ना मंगा खक लेरगा सरकार सेमने ना नो कॉन्फिडेंस थांगत नत्ते हेबा लेवा की अवाबगी दमक्ता रिजॉल्व तौबो यानबगी दमक्ता अहोंबा चेंज अमा पामबगी दमक्ता हाइरिबा पोसे थांगत खिबने हेबा अदु अतै अतै करी करी आइना मथंगा थमजनिंगबा अमा अनिदंग थंबा यारिको मतमदि लेसलक्तर ओजा मिनिट अनि उतंग लंबी यानी यानी अदु केनो तौजगे तुंगी अखोगी मिरोलगी अखोई हाइना हे हायबा ममांगी दो खितंग मदु मीबुदी बीजेपी की यावदमनिना कयादी केनो तौनिंगदबनी तुंगी मिरोन कन्नबा तुंगी मिरोल कन्नबा अखोई ngasi वारिनी अखोई तुंगी मिरोन जो कनबियु तुंगी मिरोन कन्नबा हुजिकी मिरोन दी वाहन बिगन हायबा नंबर 1 दा पेंबाने हाइदु उ अमा थाबदा उ अमा यानथपिगन हायबा उ अमा थाबसिदा उ अमा यानददी यादे तुंगी मिरोन कन्नबो हुजिकी मिरोन यानथकदमने हायगदी मदुदी आई स्ट्रांगली अगेंस्ट इट सिमा नंबर 2 दा आई सी मिनिट अनि पीबीबनिना को नंबर 2 दा ngसाइगी लेरिबा नार्को टेररिस्ट मखोई मथक्ति एक्शन लौखटपा कांग्रेस ना फुल्ली वार अगेंस्ट ड्रग्स सपोर्ट तौदना लापनी अदुगा डिफोरेस्टेशन अखोई यानिंगदे मदु एक्शन लौगदबनी अदुगा लोननी इलीगल माइग्रेंट चंगपा अखोई यानिंगदे मदु थिंगदबनी मदु थिंगबगी नमादा मदु थिंगना अखोई खुदक थिंगदबनी को अखोई मदु स्ट्रांगली मदु सपोर्ट तवी अदु मखोई थिंगनबने है अखोई प्रजाबुदी वाहन बिनु हाइबा मखोई थिंगनबनी मखोई तौनबनी ने प्रजाबो असम थिनो वाहलगदी मदु करीनो हाइबो वानिदा थिंगु थिंगबियु प्रजासु वाहन बिगनु हाइबनी अमनक अमखतंग हाइगे लोइसनजगे हाइरो जियोपॉलिटिक्स तोय हाइने मी कना संदोरे मारान थैदो पुयानबा इंडिया 1948 ओरंगनी ब्रह्माना हुजना म्यांमार निंगतमबसी इंडिया 47 ओरंगदो माले आइना निंगजमबदा मधुदगी होना लेना को रिलेशन चिदा चाइना दा इंडिया दा ना म्यांमार से दुम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होइदना इंटरवेन तौदना इंटरफेयर तौदना दुम लाकपसे ngasi वोक्ता सरकार कयाम पांगरे कांग्रेस से कुइन पाले मसागी प्रजा मसागी सिटीजन दा अशाम थीना मागी असोय फॉरेन पॉलिसी ना तोहन बसिबो थोप यावरबा मसे बीजेपी की असोय फॉरेन पॉलिसी नेबा अदुना मोइना हाइना असोमदा जियोपॉलिटिक्स ना नि अदुना नि अदाना नि मयाम जदा ओइदे पादो मयाम से पंचंद सदोक मयाम जिना मधु थाजब मीचु खरा लेतब नते अदुम मयाम सिदगी कन्नबगी दमक्ता कांग्रेस ना ngasi मांग थारगा चोंथोरपनी लोइना लोइना हुजिक अखोइना पामजबसे लेरिबा मखोइगी मरक्तगी मरिबाक मजातिबु नुंसिबा ngसाइ थंबिगिबदो शांति पोरपो नंगदबा अदुगा लोइना लोइना आईडीपी सिंगसिबु फजना रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट तोबो नंगदबा लोइना विलेज वॉलंटियर सिंगसे ट्रांजिशनल पीरियड सिगी खुदोंग चाब लोगा फाबो पुनबो तौरिसिंगे खुदक्ता लेपिरगा पॉलिसी अमा सेंबिनबा हाइबो वाफमसे आई थमजरगा आई टेंशन जगे Thank you very much, Oza Hareshor Goswami. Oza Dr. Raheijudin ngapi gani khoi gi matam si akak na ba matam da khoi gi pangthok sabani na second round Oza gi nang da basiki damak ta Oza ngapi gani mathang gi atopa topic amada sungsoi soidan Oza bo ai amuk invite tau jerake yam nungai je Oza ngasi gi pokachari ba khoi gi ngasi si round ahum ne ngasi gi new chief minister or president rule harbs da tongan ba khoi panelist ni pana saruk yaduna tongan ma khoi gi point of view share to birami. Thank you very much once again, Oza Hareshor Goswami, Oza Raheijudin, and all the panelists who present here today.
Thank you very much once again. Yam nuaijing asigi pa khogi pukachari ba khogi North East window gi sigum laba dialogue new chief minister or president rule hariba topic asida tongan ba panelist nipana tongan ba round ahum da masa gi ba point of view kya ama pukhat pigre masida anauba chief minister si ba khogi patient chahiye lotion ba ngamdori bra natragana anauba chief minister ma laktragana khogi president rule si lagana kari tauba dubu tongan ba miyoibagi sak manadabagi matungina wakhalonam tamanade president rule lakpana phagani haiba kharamasu yawi president rule lakpa si pamde haiba kharamsu yawi adumakpu 2024 dagi center da modi na panduna lakpa BJP gi government aduga nakalamarom da 2000 अखोगी मार्च की तांग तरेत तगी अखोगी बीजेपी की बिरेन की मखा अहान टर्म से मणिपुर दा लाकपनी बीजेपी की डबल इंजन गवर्नमेंट हौजिक लैबा फिबम असे वार president rule we have to wait and watch akoi ngai batabani yeng batabani adumakpu akoi miyam prajadi khanghaudana awon ba ma pore iba sumaina akoi si amata oina punsalakanda umbrella magi makhada leirakanda akoi mangda changsin da yade akoi me tungi akoi future generation gi khalakanda akoi changsin da yade haba pandam sida akoi focus tawrga koi changsin mine da yade habagi wakhal si koi khandaba tangai phadana khandaba yade dogi mathakta akoi Manipur si India ge manung da khoi per khoi income khoi per capita da khwai tagi lowest aduga inflation rate na khwai tagi highest oiba dugumba lamda makhani masimaksu khoi president rule laga su masi tongan ba khoi mercenary singna khoi administration da lariba singna masimaksu miyeng tabam thoi miyeng chagibam thoi haba waroje thamjage loina na lariba haziki prevailing situation na sida IDP singi laibaksi kanana lepkatori bano haiba wahang simasu yamna masi tangai phadana mayamna masi pokta thambiraga akhoi president rule lakpa anauba chief minister lakpa habisi we have to wait and watch adu koi amata oina koi umbrella magi makhada koi changsin minasi masida dolali adu dol adu da lekte koi congress have lekte ruling have lekte opposition have lekte we have to be unite akoi unite oibasini yamna mathau tari basi loina na ngasi yonadi akoi gi North East dialogue pe miyeng tabiri ba khwai punamapu ngasi gi yonadi miyeng tabiri khwai kunam ki mafam dagi kaina na ba yathang nijari till then take care stay safe and good night.